whātara whātfo I le uli. Sai bala wati le wa tato no lava le tula tasit fa fonga le tato wa tunu ino mai atu proclame la reto le ola mo tato ma tango fie foi le to walunga le tau tuma udanga sunga la faele sunga fa fengainga la faele kopa ma le tato proclame tawal na yanga le tu fa uniatu I le fo yaso fengai le tato wa tunu itu manga luenga ma to amtaria pe ona yai le wa se mai le sao le fionga ya siuli a wale to walunga o tato tala o to po tato tala vai fanua ale radio Samoa pe ona yele ne yaso fa le usmail fa fonga Malo sa te te e whātara whātfo I le uli. O le nei tula le uli le tunu man whāpsonga mai. I tula whau mo le tula sa mo I le nei fwoi tula tala tumua. E leo whaamaoni e le minista o le ale tupu mani sa wanga I tola o pinga whaaftika mo tu pulanga soli tula whono. O tula lata ni we I la vema se ula I motu e kine iare whaamai o le ate pala. Ta longa whaatu nu o le ate ftuni mo le pide auro la kapite to fitu lo le peka I pala e New Zealand. Koe whaakari le whakau sanga. Pa whangabaya, whalau te lina. O le tāra sanga mo le te whaatulanga mele matanga rua ngana soi fumaro loina sa aliki tua. Wa antiri whaasasulu ina ise mana malamba. I le whaasalonga muni nei o le tipino ngā ruenga. Wa whailo ai o ngā ruenga e la lata le whaatulu mutumunga le atipina. E pia whaatonu au e to lua o lua tau sanga e o mai lava le teminei ele I ngā rue ai. Mala au whai ngā ruenga lango. Oisi, wofo ia isi ngō o ngā ruenga. O le pu fuanga fa mauni ai po le tau fi o le toi fa tumuino a manoa. Te longa o toi tūlanga le mai tu tau tupe mau ana matanga ruenga. O le avanoa tari foi tau I ai lau whai ngā ruenga I lea toi fa tūlanga no le matanga ruenga o te tala. Se ia o lia la sofito le masina fo o kuso. Ai o le tama tai ofisa siro le matanga ruenga fe pulea I machi apa. Leo le amau tu pera na ngā ruenga. O tau la e ta ofi mau tu lea toi fa tūlanga na. I lo ngā tonu o kuso. O se tasi tula lata ili tulanga o ia ile fa tulanga na sa ia longo le leitori sila. O le taimi u fata otomoni tu e fatinonga o faisi vave tele. Malato ta wai sa ia ile mana tonga se sengo feutuna inga o le fea. Ma fai unga o mai ala bona faia. E peona manatu ai lau whainga luenga ele eiso lato ta ua toile a mana ieina. Ma mauia tuai mamanatu le lei I taimi whainga ta. Ta wai foi o le fuafuanga sa aliki tua sa tu sefe pulea I machi apa. O se fuafuanga mo na o ngā luenga pito ma o lunga. O le asonga fua sa tua I ai e le ministar soi fua malolo ina Shane Retty. I le mata ngā luenga soi fua malolo ina New Zealand. I le anga I atu le ili tulanga mawa e o ai tala fueu no masolato lo ina e peitai. O le tala sanga sa aliki tua e le tiki lava se tulanga o iai e winga I le toi fa tulanga no se lenia le mata ngā luenga. O lo tawai, o le lato talafara tau le tupe se I o le whai ungo le wafe ma le lo futolu. Sa whai loa I e tupe whaalu, o toe tūranga le lei mai. E leo wha maoni aina le tamata e minsta o tamaiti Karen Choa, o le are eita la matianga I sa wanga e whai e tupuranga televo, e o inatu le tolo o pinga whati, Tita Pop Camps. O le tolo o pinga mua mua le malo e piona whivesti a iai amteina le stonga tua. I le to se fulu tupulanga le mātua I le vā o le surima marsufi te sanga. O le a avea ma vaenga o le porkalam whate tai. O tupulanga e wha ua wana soli tulafono o le a tauwhia le no whanga e tauwhia. I tupulanga le matanga runga mo tamaiti I Palmerston North, mo le tono masina. Ai le to e au inatu I wha alabrum tonga tangata lau tele e va iai mo lato a inga o le a awhia hai. E whatu ana I aso talu na wha amatu ole li poti o se ngare komisa le Royal Commission of Inquiry sa whai e sa wanga tau singa le maloma e kale sia. Lea e awhi ainu whaamatalanga sa wanga sa whai e tono o pinga wha fita. I le mai tu sanga lea whaimsa lau I waspulu. O lea so lulu sa lolofi e toa I lato sa wha ora tia mai nei sa wanga I le no whanga. O te ngata wha longolongo le Parliament Wellington. E wha longolonga I whai pula fora sia si tūlanga matautia e tu samare li poti. Ai o te alalanga le o telesta ave I le kamata I whai pula le Greens Chloe Shawbrick. Ina ua ia tā ua ia inga whātino o nei tōro o pinga whātita. Tā manino mai ia le tali te ngati sa whaolatia, e le feiva ia I la tau. Lea ia inga whātino le malom. Sa whāria fo e le pātia le leiba,
o le a finau nei a inga whaatino le whainga malo so whaatasi. E peona i eitolo pinga whaapita mo tu planga. E whaia i masuyo i la tau sa whaola tia. Whaaria le sui tai ka mea se poloni. E mana na o tangata e whaola tia. O nei tu aingo tolo o pinga o ni whainga i aso ua mawai. O tula lata le moto ni wea ve mo se ua i moto le Pasifika tinei ato o toa le wha mai o le ate pala hepatitis B. O le tūlanga e whapite iei le proklame so whatasi rwara mtanga ruenga o le soi fua marolo i nani ue. Ma le whala hapa mtonga tuma otima le malo le Global Health in New Zealand. O le proklame sa amate ina le vai tei mo te puringa o le COVID-19 mariva. I le silia mariva sfut paseno le tusa ma le aferi mo se ala o le whaitoa a whai o le motu. Sa whaia i esi aki o le wha mai o le hepatitis B ma le hepatitis C. E le ai ma se isi sta maua wa pia ni tu ai ngole ati pala C. Ai o te ngata tai tō tasi a pia le ati pala B. Ta whaia i ekso ta inga mō tonga fitinga ma waila au whako mai. Au sa uni atu la mo le aso e whamanatu le ati pala i le rorangi po le World Hepatitis i le asa sa. Mo whaatari tari ni ue se whaamauninga mari whaalapu tonga so i fō maroroi na le rorangi. Ina ia ma whaia na lato whailonga ina. Sela sanga maa e tele o la lato au sia. Riso sui sa whaavaina le Global Health New Zealand Hazel Hill. Lai e whaali ai. I le manuia o ia i ue. O ina neile te utuana o tina luenga e so sanisi. Moto le Pasifika. E whao ngā le whaatinonga. E tinei ai le whaamayate. O so whainga whaatupu vesi nu e tolu tu mātua i tu mā. Ele i tui mātu. O Papua Kini sa ri potia. Le whasi o tia o tangata tolu sumaleono. E a whieita maite se puru maleono. Ai o iso tangata sa wha malo si ono social este ina o se sluina o la tu whale. E peona whali ai e malo o patasi. E se whamatalanga te se sia sa whamatuina lo o te silo ai a tau o tangata ala malo o patasi Volker Turk. Ai e tau wailo na matua inga tete i ne whaatu vevesi Papua New Guinea. E whoringa mai e mafua. I whetena inga ia e ona inai. Ma whao ngā ele ma vai tafe. Ma ia tā wai e whao no silia mare limas furu tangata o whanola. Au tau mwhai pūlenga se ilia tangata o msia. Whaari ere tai leo whai tū malo ili i tū si sifo le tunu James Bogan. O se mea matua e matau tia ina o tau nu ili no whanga. Ma vai ai te maiti, te malo loa, ma te mai tai makina o whasio tia. E se kulupo te malo loa e tō sifuru. O risi tu sa mare li poti. Sala e se ino la tu ulu. Whaali e Bogan ina vai ngotala le ABC. O whale o ainga i ni no o snuina matangato no o toe. Wa ave solo e official leo e va ai. O ma o lo fefe fa i loa i la tau sa whaatinoa nei. Whaala lave. E o mai lava le temina i ele sei ni ele president of Porani Emmanuel Macron. Ele kasi mai le fono tai le Pasifika le Pacific Islands Forum po le PIF. E talo sanga ina e te whaatananga mo se mission mau sui mau rurunga le fono. E awinatu New Caledonia. E gana whaari ai te mai tai ampasa Porani le Pasifika. Ta longo e Veronique Rojarakan i le lituni si le Pasifika. O no le ta longo no impeka wa amate i le vaso nei. E whao na whainga tai o na la ngātu langa tau puipuinga le temi nei. Ua i o ina le whono tai o le Pasifika i se misiona e alu New Caledonia. A whaari ai le tai whono le pari mia fo o le Cookie Mark Brown. E iai le whono le matafa i o le vava i ai sui o na ainga i taimia mo mia e so sani. Ma i ta wai e manao le PIF. E langolango ina le tau whai tia mai o Fevestia inga o lo whaawau New Caledonia tau walatu ini teledoanga. E visoso anea i tu umai po i ai Fevestia i se file mu ma se vave e iai. I le whaamatalau te sia sa whaari ai alo piso le whono. Wamana ia tai se langolango i tulangi i a New Caledonia. E manao mi ai se marienga mai le whai ngā malo o Porani. E uru whale ai le moto. I tālonga wanga i atu nera ula kapite tō fitu alia piti mo le pui o lana pini auro tālonga o peka i le mai ai o le whato i le loino ai alani i le la quarter final. Se whono mare iwa se mare lima tai au nei. E sa sili lava ai o ai alani i le tēno le teido le tālonga pa tōmu whai ai mo le sikoa e mawai ai manu malo ai. Ai ua mai le tēmu whatu ngaina asale i maruia. O fiti sa manu malo le pini auro le peka i Rio de Janeiro ma Tokyo Japani. Ora ta'alo ni ma Australia le stalo ngai lo ai au Australia to nga campaign Australia sa manu malo ya America i le la quarter finals mal valu le sep. O New Zealand woli ngai le langi ina o fai ina ya Africa South le la quarter finals mal partitu e u lava o ki wins a mauru sa mana te manu malo. Ora no winga la te fatali le fatu sang.
Afrika South la ta al mafrani lo tali malo le stalonga e lo ai au tau signor Pinauro ino fatto il lalo to vini le Pumas da Argentina lo fruono su fa ai talonga le mansamo fetu mo ati sa mano malo ya kimia fasu lo fetu il to foi no tu naiva o le fasu longo au wa yo ya la so kata mai ta ele football friends ni usila fa inga fast pai si o mi aila na to au sa ya la to sa nuninga ina wa mai ana fato ilalo e kanata ila la to talong mo le tai au nei Olympic kai frani o le fai ina lua le tasi wa fa inga tai stong fa inga ni usila e au si ai fa so longo le ta amrsanga le pa o no fo talonga ma Colombia ma frani lo te malo wa amatanesi nga se senga le tino e pule le soka le rolangi pasta nga ya karata ina ua maua la to po ina to le ninga ni stila mo se vale le pepe la titi po le drone a sauni atu mo le talonga le tai au na le la ina o silingier fa ya nga fa ulu le football ferns Michael Main pe ole ave versi sai este apia nga ta alo na au a ta alo mkanata mai wila va sai ta mama o ye vesti fa nga fast pai ele o le pongai o le fa ina ni stila a sai palia on e fa nga fa la tu fast pai ta fa batu yai la to sauni o fa maoni le Australia la tali malo le stabel sanga di prolangi le kapiliki o le tamal sanga sa mo moangi fa ya America makana te lu afi mare fu lima petai o ofa sa to fa u tu ono atungalunga i tuta tupe ona yailo le ya ave ya prani tali malo ai petai sa fa ya fa unga le atunu fa u mai tua ma solo yailo le kino pule le kapiliki le tamal sanga ai for tamal sanga fo e tiki awe awai ma wo fo ina nele la kapiliki fa va malo ia la ya Australia tani malo ai ili tamal sanga ili rofa mare rufu rondo ba auta alo ari mata tai a pe mare va ngota alo ngaliki no fo pa ta vale ta fari ai ili te fodo la kapiliki Australia Pete Valandi o le fai unga o ta o tele mo talonga mo ye fai lo ai foi o niso talonga o tamal sanga la faia pa pone tini ya maltato talabulubuli se fai unga le lumana o tale ni la kapiliki al suyo le tosa mo Stefano Uto i Kamanu o to tolo ye nei ata penar kala puliki le Bulldogs mo sana to tom fainga mo le toso ina maiole tamata alo manikala pole West Tigers li bjailo luminga Sydney Morning Herald o le tau le lusu fato sanga o til se tulanga fast e Canterbury ina wo mai asala to foru tanga masuyo le kala pule to mai nei sala nga Uto i Kamanu i se vai ngola na fe ngainga e ve matama sa loto ni loa fe maru fulima ina wo le filiero lo kapiliki New South Wales le tamana sanga fastete o fa malo se ele Tigers i se tulanga le maruia o ia na manatu e mau e Uto i Kamanu ia le valu se lau lima sfua pe tala li tau sanga pe a whai no fai i le Tigers ai o sea fa inga i se sotanga e fa ono sifia i le Melbourne Storms ai po le Bulldogs e le oiloa li te minei ia tala nal ne yaso maria la warfa fonga mai le tunu fa mo le more ia lo fa le slesi tau se file mo so i foia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua loa le tautua le Pacific Finance ilo donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha ai puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lawe ai muisa le toi fui ato wha nau i lea onga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz bevala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala e lua miru te whatali e lau tau sanga online ai tasili tu lai whatali e se tali e ia inga wha bitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu ovalu se lau fitu wha lua fitu Tasili moi votu amo ele
tonu pe ata so sola I maua.
Watumua ile falenei Televise moenga No foa opusa lava lava Oia iota ofuelelei Bau lava lemea etasi ote ole atu ira ia fa atotoe La upele seta mai titi se imamo moe Watale ilo ape olea sa uanga sala ua mafuai Na olo umasalo o seisi Waia ngauia la ele isiana vai Be ua o foa tuni o asetele fa ape amani tupe mo oe La upele seta mai titi se imamo moe Oi aue itae watale lava se mea avai ngata taule mawhai o se moe Ilo umafatia imanatu atu ime umana ua e aluma oe Mafana fana itape au tangia mailo ufa moe moe La upele senta mai titi se imamo moe Senta mai titi se imamo Fearful ia tu Senta mai titi se imamo Etasi ote ole atu ina ia fa atotoe La upele senta mai titi se imamo moe La upele senta mai titi se imamo moe Senta mai titi se imamo Fearful ia tu Senta mai titi se imamo Fearful ia tu Elena wa uleta ngata Mua o tui a le fatu A oloi mata Malingi le matu I le fia mapu Tele iloina Befa befea O nangalo le masaninga Lo ele ai se si me ototoe Talu lo fa fa avale Ban ole so
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. O iaia wanoa ele ai se tutongi, mo so isu enga o kanesa o le tau fale. Mo ila atou ua ono sifulu i le fitu wha tau sanga o le soifua. E ta ilua tau sanga malafo atu i lau pusa meli le pusa. O lo o iai vaenga i whaatino ai le nei siaki. E whaingo fie le siaki. Ma e te whai ala vai oi i lo maota. O le nei siaki. E mawhai o na wawe i loa ai le kanesa o le tau fale. Ao e le ia afia i ona aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa. E ono la mea i ai lo soifua. Mo nisi fautuanga. Tala noa atu i lau fomai. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātu whamitoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whamomoli pe a e whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo abano fo i le direct transfer te posi sa o lo tupe le tātu account ma whaatino la fo ino tupe whamomoli lungo le telefoni ai ngā whamitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamomoli. O lo abano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele o tātou la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo nisa whamtalanga wala aule o Barcelau o tasiona ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Come on, let's go. Time we look at Tilo went to Louis your full minute to channel to like Tolu. Yeah, so if I tell them what's on the radio Samoa. So if I feel like to the Iman Maru Tato to know for Penama foot to my pair ile Tatuana Leo Radio Samoa se full lima Ivan Tolu mo o na po ile li langa tela ontina matama tu all ma now malo sulu ya ang fa pa ma lo soifua male langi mama lo foi ya le onu sa imale tau ta ile nei foi as for ile le onto to mai nei ya ila sumul muli foi yo o ngal ma fa now ya langa tela on ngwa le nei foi ve yasu ya fa malo foi ya le fetelenga ya titia malona tau tua ile tatu proclamer fia mai le ta le la ta fulu si au le ta le lua ya ole on nei le onto to mai nei le tatu proclamer ole manava o ngalwenga ya po ole drive time show. Pero masani le transport klamel neo le tau au na fatau vale neo Isaako ia male to fire si manu ma stats maftanga si au lia ta o le ono la fiafi ana nei fatalo fatu si manu malo la vale fa malo si mai ia il transport klamel Konnichiwa. Au revoir. Malo so male langi mai sa ko pale pa ia male malo tanto to do. Ya o tanto o lia manu ia mai fo le dia so for really o tanto ia. Ya o le fa u le dia so vi ele lo fo le tu o te mai lo tu so fua. Ya malo manto ola tanto te toi fi lo ia fo i lunga o pe au manga lunga lo. Ya malo le fo la ya malo fo ile fa malo si mo ia le fa malama ya e pi fa makau yo pi fa manga ia le lar ia so fa le pi fa malaf e pi yo la wa mio ia so la ia ko le pe ku le mango fa le ale pasivo ki la sa wa mo ya ko la o asi o tu lu mot falen o lo fia matemate o fale fo ba na yo fale fo se lo fia va ia tu il mato no tu men fale fo vai pola langu fo o fale le avali ya vai po pe fia ia ngi mori le ku mai du man fale ai me va penga me ki ku mo fale ngai ai risimo ki maka e pasi me ya ki ngi ki fa hello ai le kiringa ngai vai Usanga ke fa mo lango le fale o mai ki. Ole wa tantalo no ile il fadfo. Fia fa ilo antu le pa imnan malu tato tunu o fa ma futa mai taimini.
o le o ye le tato YouTube channel fo le YouTube channel fo le Radio Samoa tono i termine o lo faila masina finga town on the so il tato live le tato live lunga le YouTube jamana jala alwa lunga le YouTube so isa o ale Radio Samoa live elise space elingi menga o caps lock capital letters alwa tu sa so ele Radio Samoa live ya tu fatasi uma upuna o mi le search ya on apia maile o le tato YouTube channel fo o le tato YouTube channel tu ai o le lava o ia tato news tato replay o tato news ya ma tato ma me fa pena te fa yo lo fi fa forma mai moi ya tato tina ma te ma tua o le tato o le talent download of no tato Facebook live tato YouTube channel fo ya ilunga o le Radio Samoa e te longo fia la YouTube channel fo e te al want to ever e lua channel e pia mai pia search le Radio Samoa live o le channel mua e pe tuititi lava fia afi mon tupu e subscribers o le tanto YouTube channel fo le lava e iti tanto subscribers o le tanto YouTube channel fo le na o le tala na se manu te va e tu fai le vacina pisi o le sunga le stau su enga tatu tano o le te va e tu foi le lunga i ma tu o le na pe anu fe antu i le vai asoni o le tanto YouTube le sa annual leave sa maternity mo mua umalo annual pe ta ila o le to na ma tanto YouTube channel tu ai o na ye u mai lunga ina ia tanto news telefo ma le tele va nga ye fi tamama tira man tu le la se me con ye for the TV e le remote e fai la like nga ko ka le lan ta ila lo le Radio Samoa like o le YouTube tu ai o le na ye uma pol kana me termine ai fi mai mo mai le tanto live le lo want to termine on ta fantasy le ila lo le Radio Samoa live pipi fantasy uma ia upuna i tol ona e mai mo ma i silsila mai le lungo le tanto YouTube phone subscribe pele stala mai ona e mai mo le ye temi uma la veola to ia fa salonga foi ale tanto wala leo lisa manu lava si manu o challenge masalo si ko ki foi ko ave va kasi ma live ma YouTube o va ku YouTube fa ku mo moi foi fa mo moi foi lo living asi mo ro io ave anto livio le ai polonga le kamochi no oi o po che va vedi wa mai ka kamochi a fa mai nga fia e ka ku le pese voi le si ona pa ia fa penga ala ngona mo le tinga ina tanto lo i fu le me le alu fu o le fa le aina e di fa quasi si alu fu o nga ia lo nga lo ko keli ia la wan la ko e kangima la ko kangima la ma ko me fo ia ku alu ye yo me nga alu kala ko inga ngaya tian kala ko inga venga tiano dos ayola ole tulanga dai ya alu fa mai che wa ka kinga inga ngime sole ole ai ele foi corfa ele o filme foi punga mar fa mara uai ki wa manu lu ni vai ta ele é ngale mo tono le tava ele se me le mo ele da me ole mo tono le tava man tau mo fa ya lo mo tono le fali e mo fo le fali tava ni wa lava ma toele na pa wa me ia sa ku fa fa yang ya prankeki ya wa no so fo malo no ina ai longa i si so polo ka ngala so ya menda no to fa tu i foile ya ola funga ola ai ile ka mo ala pati tonga nga yo polonga i lunga i au kilang ya la usa lo ko lo timaru ole ai kongo ngi sila e fengo fianga mo ai fia mo wa ke alu lo so le valele alu lo i kreskeke driver ko i kreskeke lu ma fa kula e ka ngu le piko ngu au lenga o timaru o le tulanga nai a fe o ngai ke polonga ka lo fai ai sia i si o polonga why
How come is your polonga? Don't be polonga. Be happy. Yeah, kalanga ni siko ina. Sa wa misi mo be happy ha, be happy. Be happy. Be happy for your life. Yo. Be everybody. Ole kulanga. I fa ya kwa sis. Me ku walunga o. E ola pakira ku fa ko. O yonga or pakira. Ia. Ava pe ho ngai ka lo vea ko moi. Ia, be happy. Lai makala fi ko ko. Ia. Ola makala fa ka va. Ngā fui e mawhaia ngā wangor wha malam. Awa e fia go outside. You can fly outside. Koe ki fui awe liwe kakama. Ia, tiano. Koe ki fui awe liwe kakama. E kero me rei tiano. A alua whenga alua ngau sauro. Ngā alua le whane pia le tuar puipu. Pāne mwhai koe outside mea. Olu sirike. Ai sea. Ai sea ni meu e fa pena. Sea mo e tinga ina e fa pena. Ele o se si. O e ai. Kusa. O e ai e malo loko foi kari. Ia. Kusa o kanga po kanga nomo. Every day. Asu mo pe o inga benga. Ia. Kusa o ngofo irunga o konka fa fa me. Kare fialu fingaru. Alo kamotian. Alo kamotian. Eu o kuro con ka vale ngare fa lo kwar ka vale ngar benga fa mai. Yes. Paua kai. O ino puro risa. Se o sole ya Terence. Ala kama. E hinga ole ai tu ala nga ai tu ela kama ole fia ia. La fia lang ai tu. Ma kwa fia. Yo. Wa vo ya le fia. E ke le fo ngolo kama. E yang oki. Ja, le fia ka malo i si ya ka ngo yang oki. O le fia fo yang oki o fa ngu ku so fo ngwa ki so fo. Era nga ka so lo. Yo. Le me finge o ko. Why you polonga? Why? Come outside. The men kala fa. El kala in better polong. If you said don't say. Don't say. If you polonga, don't polonga. Ole menga, e au ngai me yo fanga favorisa. Ole wingo lo kala. A ye so fanga fa. Pole ala wa va ye. Pa wa le me fanga fa mi ngo ye risa. O si si. A fia me foi le fanga fa ya oi wakaka. A fefer van vrouw ja oi. O makua alu ida. Ai ava avauye. Ia nga lu leu si mea ngofo merkulima. Mo fu ele me fenga kali me ya. Eu nga. Ia nga longo winga. Stop your happen. Go get a fangfaus. Awai le le fangfa. Pore ale kele ye yo aukala. Ele ha ya masanga kali e fai mai ya kio. Pe fai sau la piki. Ia nga ava ware ia ira la piki. Ia pe fai sau ka mai pus. Ia po singa papi. Ia ai ava pe na sofong. Soli. O le makua seki an mero sofong wari sa. E wanga le oso ilunga. Alu sofong ai ka lo foi mar sofong ia wa ko ida. Olhar kangi so fongo pe ai kas. Olhar fa por el kangi. Ole manga ko se fo mai bangor me. Ole manga ko rio se fo mai bangor me. Ole visi me tiano. Ole visi me ole fa me tiano. Ole ala fa ka me so fongo. La me so fongo. Fa me ke u e fa lo ngolo kangi ro i ka me so fongo ia va ver visi ro ke u ko ngai. Ke uma ka o me Terence. Se u so ya Terence. E wa pe ngo fa. Ole ia so fongo e lo i ka me o ka kai pokor ma fa fa. Okay. E lu ngofo le me voi le ai mang ja moi. Ia wa le ngi fa le brave o o le me ngofo. Ana me fanga na wan wile lo la ka mo o la ka mo ala pak ya e wa fa ya sa nga me lunga ngi e kida ili kai ya ka ma vo ile a na ku le message la ko ka ma vo ile e kurupu ka ma vo ko ke le la inga ko pa wa me ka ma nga fa ngal sina ngal sina a le li ma makua ya wa ku ye fa
ai le mo se kupe ku e kon le akang o le nga si ya le nga ke o ka maro le kulanga lo o ia ka mo ar paki ia o le ka o kango ko lang ki le ki ke fungi Pea kakara vidi mai rebe le kai au kilang. Ia. Mai va ver kala lo kamalo paki. Kapi. Va ver kapi ngat ket fung. Ia wa masa ni long ia ora. Ia denga. Wa le la va fu ia. Fa wala solo mala ili solo lunga ia au kila. Ya la wa solo lo. Wa ma ngelo. Ya ngar ko kele ole au ngar lu fa taimi. Ya la ngar lu lo yo timaru. Ya mga ko inga mga ilomba ko palangi fo ye ona wa kali pension ye fen karanga ko ye ami me fo le ngi me fa ye wa ko nga ya lu vale ya la ku vale le ko ya lu ka vale ola ya fa ku pe umar nga ku nga risa e si der ka ko fo ka ko ye ngi yo kila e si der a wor fa fo ye ko pe fa un malo pe fish Pe pasia isolo ia ngai palangi ro kala pension ia la mai fa pe are ku mo ala paki. Pole asko nga good morning ro kamai ngai palangi. E ku se ala good morning mel palangi me malo so. Ai le oli. Good morning. How much money you come from? Wale vanga via fai se ko inga po se lo ma ko fu le le la ko ka ia kulang fa ka ku ala fa me lo ma fo o lo inga ro ka e fa pe lo ma ko pe ya le ka usa le va ai po ame ko lo ya ia me na ve ko anga la wa ko anga la ele le lo fi to tus ele le Jos ko nga me le ri sa. Ya, me le fa ko la nga la ku alu free market. Ya. Ya nga. Alu ya la ire fa malu po ako. Ya na isa wele e mo ele ako. Ya nga e lo la ire lo fa ka ngi yo la nga ko wola. Ya, nga siu. Ka ku ia ro e mau ku ro e ma ku area ya o nga ke I ma kiki ka magi o ku fare fa me ora nga vidi mai ia le nga fa mai ngai o ma kiki ora no me nga ai ku sa ngai ka fa o ma kiki a we ke e fa lu mo ku por ko so aku le o quero o kiro son so ako o ke ka ko Kom ga fai me fia la so ngi ri ja ko o le tanto o le la so for really e la vai le me ri to fingal to fitol man sa mo e le fo po o mai le to fitol ni sila o le e ka ko me o le am fa o vai a Afrika ri ja ko maka o ki le finga Afrika o tamu sanga le so le olympic lua ta longa o le pool game lua ka longa pool game fai inga Afrika. Ai kasir ka alonga nga polen ka alo Afrika. So le se wa Afrika so le malo. Ai liska mai malo fu. O man tole no fen tule son nafi. O ka ko ma Afrika le kilo fu le ya. Ile mawala na lo ai su e ile va no tanto ma Amerika. So le pa ka ko fu le Afrika. Sa wa Afrika ko ki kia lima sfuru ai la tutalo ia ko e sa male ali o pe kala ko ia fa ngasiko ia wale fitau ia lo male afo ia ma ai fo ia ono sa o tanto lunga ko ra faino e ia nga manu malo tanto ia Kenya ale fo la ko pingi ma Kenya ri sa ia mo la ma se man ia wa ia tuina le faino su nga le ole su e ka ko ma Kenya le tuiva ma le tu se fu lo no o awi e lua le pito mai fafofo ile lo quarter final po le top 8 ia e pe yango foi wa o la ua Afrika sole ua le ka lo nga foi ai kasi le ka lo nga balo a le sa o ku lunga yo ia wi ile ia o la e ka kombera ma fa ia o le pola nani no le te wi ia ia o ngangi o ta o le vove o le so sa o le valuanga le pola so na imela sa io imela sa ona o le pola nani ia risa o le vavea o antae o le la kala no ia kano o le la tutala i o tatu talonga o le olimpika i o i pale for run ia wa fo ile bai mo le silsila le tatu tru ko sor ke mi fo ile le o la ma kwa so longa le ia le la ka ngut
ai ka kala no mga longa o Olimpika. Ia, o le vavea la o le asosa. O le ai mua mai ia la kora whaino New Zealand. Ia, ma Argentina. Ia, ko ki Argentina ri isa ko a whaareko. Pa e whalangi Argentina fo ia inga. Ia ai pita iane. Ia o la ai mawalunga tūlanga wele leo Argentina. Ia, o le lanta alo New Zealand ma Argentina ri isa. Ile sa ilinga leo le tūlanga lima o le tūlanga vatu. Ia, o le mea langa le wame i mele wani i eikunga. O le awa whalangi so le lau wai i le tamusanga. E whaale eangu hafo i le rei. O le sila o au ma losi e sa tauna awiru. New Zealand ma Argentina. Ia peita ian. Ia wale taula o le wha moe. O le la asu e le wari ia. Me tau o pine afo. Participation. Pinge rui e wha mau e kanga me whawhora. Ia, New Zealand ma Argentina a fulsfulu ma le lua so antoi ma Ialani ma Amerika. Ia, ona tanto o antoi lole semi-final. Ila o ai le tau whinga le awa whitila ia li isa ako. E wha, le o hango kere fo i whiki so le li le whinga o lantu taan. Kama, ka orang o mastai ar kai ko fikus. Ai ole tūlanga soli. O ngā pu e le whiki le kaka so le pu e si i mai avea koe ki o le menga saua. Ole mea la na lau te atai lau ai atui. O le mua mai le semi-final a Felika ma Farani. Fi se pepe o whakbole au tāpua i a Farani. Pe a va pe le manu malo ai Afrika. Ile va veau leo sa. O le au malo si le no ai e le tamasanga nei ele isako. Na whaaluai na mai ana fi le sunga ia simi. O simi ia o le walapi. O le walapi ala na au. O whaanga oki le walapi. Ia e oki a koe whai masimi ia. Wai whai a ingolo. E kiri koe whaalongo ia. Se ilonga whai a koe manola ko au. So me whai Ia, o Australia ma fiti. O le mantoa i mana na ia umo tālonga ia e luari isako. So o mai apea umale. Ia, o le tūlanga nā leo le ai semi-final so le pine au, pine siliva, ia ma le pine apa mea. Ia u kere ilo la po le are mea mawele au le la kufa. Wa kawanga ia isa au a kufa. O longo wingara a kufa. Pinge aulo, pinge siliva, pinge apa mea. O longo winga le pinge lo lai fai fa pa. Pinge ka nga be. Ia nga. O le afo le lua, o le tahan le lua, ma le afo le lua. Ia ona te walunga lola ia le li tu lai tol. Ai le ta longa ta tol. Ia ma Kenya. Ila wa ile au Kenya le isa. Ele o le au le Kenya le masanin ta. E pi e kau fuilele o le ka longa ka kuma Kenya. E whiololo nei a tātou misisai. Ai tau whina tele tātou ai a Kenya. Wau Kenya mo kua wha visia. Le mana ia lalo ta alo te to fito le manjā mo le nei. Ma kua le avea se polo ia Kenya. O le menana le mawani ai o Kenya. Le na lusfulu no i tātou i le ai. Ia na uwha apea le o makua maa ngai asole. Ai anga wha apea silia kui lunga tātou ai le fast food mon tupuri sa. E o ka ko e malolo le ia Amerika. Ia e pangaria. Ia ua pau lava. Ua pau lava o le la o tātou le sa iringo le tuiva. Ia male tu se fulu. O iskano. Isi ka koe karangoa isi ske mirisa. Ia, marofa vitai si manu le talana tātou te fitu lo fa pena tau sini o Olimpeka. Ina i Paris, lua wha. Tami lunga na wanti lawa 2 minute. Wanta ina lei tulai tolu talai vai whanua o sauni o matapinina. Ele whaletua ia Miriama Lantoa Pomare. E le vā o le sifuru iwa ma le whase furu o tausanga. Ma e ngā luenga whauwhale. Nesi tala nei loa i le Oceania Career Academy. E whai a wasenga i a fiafi e le eise tutongi. Ai ai inga whapitoa. Tanga i ane i le oca.nz mo nisi whamtalanga. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le kampani o le City Car fuatusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e ho foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga i atu le 5 awha tala. Fe so te mai ulungia, Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz.
Oka se maanga ia li takola iPhone 15 Pro Max Ai le mai foi ali se mangulo Samsung Galaxy S24 Ultra. Ngau le lus furkana le top up nga whakau military la fo le mako ai ngai Samoa. Ai laki ai i le S24 Ultra mai le se i le Digicel. Awa onga fa ngad ClickX la foi la kupe le Digicel li Samoa. Ai mangui ai le iPhone 15 Pro Max. La fo nei lola top up lus furkana pe silia tu mai New Zealand ma Australia pe fa nga le ClickX e la fo ai so tu pe Samoa. Mai isi an tu ol Pacifica. Mo so wa no ente manu malo ai i se iPhone 15 Pro Max. Po se Samsung Galaxy S24 Ultra. E ia inga o le nei fa apitoa. Sekia Digicel. Baby, Lorraine! Hey, hey! Oh! Malore soifua whaatal whātu se whaapoponga le nei o talafou a le Radio Samoa. Wa sa noa le Palemio New Zealand Christopher Luxon o le tūlanga o Yeiso ni ngā tūla whono i le aio au kirani e le o se ata le rei lea mo New Zealand i le sila tangata whatu atau nu mai whaapea tūrisi. Whamai Luxon e popole le au whaatau o loa ma i la tau e ana pisinisi ma se mata upe re ma whaiuna fo i e se postasi. Na ia whaedoa fo e lo ngāre rue whaatas nei ma neo skulati ma rau whai pisinisi ma na saunua fo i le Palemia le whedoa inga rea matu stale le city e una ia tangata o lo sira fia whaamtaranga i ni tuua inga e whaatatau i nisi au fia i se pedophile ring i le vai tau rea whaiva se lau walu se fulu ina ia wheso ta ia nei neo. O nisi whaamamonga fo walia e wailua ai wata i tolu aso maripo tiane le oso wha i o ave pasi au kirani pe whaia fo i eni whaamatau e mai se lava i le masina o mema iuni wa tuana i atu. Wa wa ai fo i mara whaatupula i o le tūlanga. Sauno le presidente o le uni ave pasi e moni wa wha ngā soro le whaia o tari pupuni po o Shields e malu pui pui ai le ave pasi mai le vaengo i e le pasese. A wa whaise tuai o le whaatino ina o le tūlanga lea e mai se ni ngā ioinga e whaia i sāwanga ma whaamatau e whaiane. Ta wel televisi tasi se whaamtalanga ma le Auckland Transport o lo whaatino i le mawhai e ngatai whaamautino ina o le saunga le mo o ave pasi ma pasese ma o whaafai ngā ruenga fo inisi transport officers e vesoso nei le ngā ruenga neu leo. Ta wele ripote le isi lea mafua anga wanga e se le to atele sa ave pasi o no itu ai ngā sāwanga whaapea wala mati ai soifua. O lo whai lava ma motosia le tise nisi o whale i Bonson B, mai le tai ana le nā. Whai loe le tua New Zealand sa whai asu enga le Vector Energy, po le atonu le mafuanga, ai le o wha mautuina pe to ofia a inga o a fia. Mo ni mau nisi whai pisi nisi i dea whai tu na motosia atu le tise, i le vao leono ma le fitu le tai au, to e motosia atu i le fitu fast fururima anga i le valu sa fururima, ma wata ue li poti na anga i atu le vaenga le fui mu i se awhina sa sawane i se no fuanga i Mount Eden ai le mai roa pe Yeso na sootanga i le motu sio le ele tise o lo wha awau pea suesu enga. O se whale na ngau iei Flatbush i le po na po le na mwha manu ali aise tangata ma o lo ngalu ei leo le suesu enga i le so. Wha mai na mau atu telefoni i leo e wha atatau ni ali i se to orua wha amalosi na ulu whale le whale le Shanty Close ma wha o di mai le tangata sa iei le whale. Whai mai e wheo lolo le tinga i no manuanga. O le te o le se fulu na tupo e le wha arabalave ma o wha i leo na o la ave sea mai ni ai tema mai le tua tusi ma soso la ese se ta avale a o le i taunu watu leo. Ave atu le na afia i le wharamai ai se teimi munumuriane pe o na ripotia le One News na mawai e leo se ta avale e manatu e ono au fia i le mata upule nei ma o lo whaia nei i aisus enga. Tala mulimuli wale manuela tamu whaile au taito ofito New Zealand le lakapia alii ina wafaya ina ile awa Africa i saute le quarterfinals. Le Olimpeka i Tokyo na mawaila la tau pine siriba ma safa mo seisi pine mai Paris. O ayo le taalonga Africa full fa New Zealand fitu na winga lawa fa se atu Africa le semi-finals au New Zealand o le atau ba mo le tulanga lima nga ile malu. Fa mtalanga le kapteni le au Scott Curry na ta alo le au le malosi ngatai ia mal whaatolu waile o Olimpeka mo Curry ma sa ia whaafteia fo i le tapo inga New Zealand e ui wale manuia le wha moe mo se pine mai Paris. Ia lo whanga solo peta alonga le Olimpeka le angatu fo i le wha iunga vai aso ai mai se le sauninga wha pitoa e te tala alo ia wha moe te tele le larolangi i wha anga tama ese o le Olimpeka e pei o Natali malo ai
ia Paris. Tala nā Radio Samoa, Manuel Whaeunga le Vaiaso, Soifua. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua lua fitu. Ia, taimi lunga na wanti lewa valu malafu minutu wa tēne lei tūlai tolu nā ua whaafonga tunu malu tātua tunu sis fui whao poponga I tala I vai whanua. Ia, whapefoi I tala fau. Ia, ele ngana sama o sauni matapirina. Ele whalatua ia Miriama la topo mare. Ia, os wengine si report tu tala la tau maile o fisa vai tau I nei I au ki lani. Ia, bona sole au oli la fiafi malpona nei tele ona langi lewinga tau. Sipa ngana ini suvanga ole a awa ia manai uanga ole tu mai. Ia a o le velo monunga le so ia se fulu ono ti kiri malu pona nei ono ti kiri ia ma osul ingoto la il 2 minute te ila afa 5 po ole to lu se fulu 20 minute e to itale tu la ono la fiafi ana nei ia mola so taia la stona I telefoi on langi lele so taia matongo fia winga de tau mai le vavea o taia se on tu la uli ma le fiafi taia ia o le velo monunga le so taia se fulu 5 ti kiri ia malu po la so taia e fitu ti kiri ia ma e osola ile luas fulu tolu minute te ele tu la fitu ile vavea a taia Fatalo fatu I ainga mawolo ma futu militanto atunu na Samoa malo lava no sai malo foi ia le fatu ato atu te faiva mangaluenga ese ia ale le foi ia Soferelios venga se report tu tala le tau ia melo fitu vai tau na I Samoa winga le tau os vainga o fitai ingo se vile matimunga o ta otu nei I lunga o Samoa fatasia ia matimunga la patingo timunga mama falo o famulasia pe mo vainga o Samoa Pautoanga o lolonga o lo famulusia pea mo vai tafe uma manofanga e afia I lolonga. Ia mola soina I tato tunu ta episolo I timu ma e mamafa inisi o taimi ia o hila mafai tili fa pea savili e fa tau. Ia o le taimi nei sa mole os full minute o tene le tulai fa o le afia fila os full minute mo tene le tulai tulu o le aoli nei Aotearoa. So venga les reporti o le tala o le tau mai lo fisi vai tau ia ine au kilani manai Samoa e mafutu vai pelo ala leo radio Samoa es full lima I tulu amo. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha laminawe. Ai misa le toi fui ato wha nau I lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. Oh, now, oh,
Hangi mali e mele matangi Fa solo lo uma fofau A o se fungala au Fa mali e na Lo utu ina nau Mo nga uale mautinoa A o ai e sana ingoa Tenea se I fa ali mai Wala lele o I leva ai Via toi te patasi atu ya oe Me e te tali mai I oe Tenea se I fa tali mai Wala lele o I leva ai Atasi ile manu afi Hangi mali mele matangi Fa solo lo uma fofau A o se fungala au Fa amali e na Lo utu ina nau Mo nga wale mautinoa A o ai e sana ingoa Tenea se I fa ali mai Wala lele o I leva ai Via toi te patasi atu ya oe Me e te tali mai I oe Tenea se I fa tali mai Wala lele o I leva ai Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi o tupui pui le COVID is fluiva mo I lato is fluon tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald a manrewa e taftafane o le Falatusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni whi aweai,
maisi. A whio ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, 5 o valu selau, lua lua lua, 5 O iaia wanoa e le aise tutongi, moso e su enga o le kānesa o le tau whale. Mo ila atou ua ono sifulu i le fitu wha tau sanga o le soifua. E ta ilua tau sanga malafo atu i lau pusa meli le pusa. O lo o iai vaenga i whaatino ai le nei siaki. E vai ngō fie le siaki. Ma e te whai ala vai oi i lo mauta. O le nei siaki, e mawhai o na wawe i loa ai le kānesa o le tau whale. Ao e le ia afia i o na aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa. E ono la vea i ailo soifua. Mo nisi fautuanga, tala noa atu i lau fomai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ioi, taimi lo tulai mai lunga wanti lewa lua se fulu mana afa minutu tenele tulai. Tolu nei whawhiwhianga fo i ale nei vaenga o le oli. Ia mai le tamaita ia ti nei mana hoi pese o le kaseki ia i laua Port Kalame. Ia o le manava o ngaluenga. Whamala tu i mātua lo whamala sui piki ala mawhanau a onga le nei fui vanga o le aso. Aune i ngalo le tāta Port Kalame tamaiti o Sili Matali. Langa nungin mana si whalwhekeke o le Fina's Delights. Io nei fui o la whai ili tātou se i tamaiti. Ia i loa i po ai o lea o le a manu malo. Ia isi mea lofa ia po se keke fui mai le tātou whalwhekeke o le Fina's Delights. Nau tanu menini si o tātou whaasiri silanga me tātou whaalinga le official radio Samoa. Ia, o whaapitone le Casa Beds and Appliances o lofa anga solo i le daimi nei seti na 4 fabric na 4 tolu ma na 4 singles e lua mai le iwa tala i le vaiaso. Moinga queen size me le fitu tala i le vaiaso le iPhone 13 me le 15 tala i le vaiaso. Ia ma le Smart TV 5 inisi i le na o le 15 tala i le vaiaso. A whio ane loa le 5 fitu 5 Great North Road i Otahu po le tolu fitu iwa Great North Road i Henderson. Ia ma le telefoni o ovaru selau. Lua 5 o varu selau. Lua 5 Ia o militasi mo Henderson po le lua mo Otahu. Ia ma whailoa i lena e whafonga Radio Samoa i le nei whasalonga e mau iso me alofa me le Casa Beds and Appliances. Ia mauni ngalo sa lo minga o le tusi o le songa whaatasi eima le lo minga o le vauwhilwhili. Ia e maua i whalupengo Samoa i si sifo tutuila mamanua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o le matafa ioi ala matai i le whainga o whaalavelave e pe o whapuiponga o maliu le so singo ainga si le whainga o paolo si i whalawalo e o whalangingo i kale sia ma le tele o ngana o whalaronga e na o le fitus fulu tala le tau. Na o le official of Radio Samoa i le tolu pā tolu ono Hobel Avenue i manukau e mau i le tātou tusi nei. Mo nisi whamatalanga wala au mili lua tasi 5 i watolu, lua tasi 5 i watolu, pe tanga i ane i le shop radiosamoa.co.nz e whaima iai sau oka. Ea tanto whaasila silanga me tanto whaalinga nā laua taunu umenili official Radio Samoa, se 15 i watolu a mo. Ea whamaloa atu ia le malu tātou aturu ura ngā lulue, ia whapea fwoi man whamaloa si fwoi i las Farele nei ia o le aso muli fwoi. Ia o ngā luma whanau le ngā te lea o ngā ruenga, ia a whai tātou te sifi po pe tāte ngā lulue fwoi le weekend. Ia tu leile tā malo lavalon sai, ia witoe na o taiao, ia na mai a fwoi ngā ruenga ne o le nei fwoi i vai aso. Whamaloa atu i la sunga seo manu, ia le ono sai fwoi ia ma le te whao oi le ngā lue fwoi le nei aso. Ia, malo le fonga ali sa ako io e whapena umale malo si lo tanganta sa ta whao le aso nasi. Ia le utoe fwoi mai le nei aso i ngā wela. E teilo ali isa, so le ta ilo fwoi le anta fwoi le leo lea fwoi 007 James Barner i be mawai tauwanga spai ana whaifoi o tālonga le Olimpeka. Ia. Ia, o le temini, o la wa whaamalo lo e lea fwoi le pūlenga ia po le komiti o tālonga Olimpeka Kanata. Ia le whaia onga o le tālonga o le soka. I le aua tamaitai a Kanata. Ina ua whaamaunia. Ma amantu fo i le whaitionga. A le pūlenga le aua New Zealand. Ioi. Ina ua whaapelea ona maua. Ua avantu le lantou drone. Ua wakurukama wele leo drone le pu e ianta. Ia.
pu e ia tala fe kole ni ngala o ni sila ele fe lan tu ta longa makanata au te maita e makau kia foi e koe ngā mea risa o le wha lele o le drone foi lele ia pol tamai wha lele foi lele le mwhina tu ele me pueata ia na anula ia le pe umala e pueata e le lola makua manta lele ia po o ia moves le fai ele au soka tamai ta ia New Zealand e le le wha mai i le ripo tiri isa na wha maa vai ia le tamai ta ia fai a on ina ua umanan wha maa lolo le si vai ngol lan tau pulenga ia ona le mea le o le spaieri isa ia e le o se mele le ia ai o le tūlanga foi le o le na malolo ai ia le football friends ia Canada ia ai aria e mai i malamata upulida ia o le na mai mo foi le musi sila ia le pulenga ia te lo foi na mata ia le au soka Canada ia antonu le mafu ngana le na malo i le au a New Zealand e lua i le tas maka kia hui e koe ngā me whapengi, e risa. Ko whanonga le me whape. O le tele au tengi mene o te alonga le Olimpika. E whewhewhe tangata e afu. I me o drugs. Ia po o whuala au whaasaina. Ia po o whuala au fu i e toe maua i le malo si o le tino. Le tele ana la vea i le au Rusia. Ia le fōna wō mai Canada, so le ise vole la kua me ko kia le whaunga. Whaunga hai le drone, so le ise via koe ngāme. O inga rao le, whanga le wha lele, lunga e wa ayun. O inga rao le ko kipa le la ku i. O le, ia le striker la ora kunga i. O inga rao, lo ma fau kusa whaku inga, lo ma fau ngā le whaunga anga le drone. I le spy le i le vai le au ta alo tamai ta New Zealand. Nio. E mo tau tia na e mo kam kia ko nga me so. Se foi ko nga le volo o yo. So no be nga ka o le spy e fa vali. Ai nga o mai le vai nga le. E fa nga ku spy nga fa nga yasola. E ka ko i sa mo. Spy vo le alo ave ku si pe alo ave upu o ka mai ka. E po le ali fo. E o mai vo ma lo ar spy so. Ja, so ale runga ale runga venga di spy I ka alunga ya sona ale I ya mi me o drone ka mangoro wantu e fa friend le au ya sisi mai si au me ke fa yeah my friend my best friend ya nga va lo ka runga e fa yelo so le na ko playing ai fi e fa ya o kuranga nga ya o le e se fu le ko nga me so le ko va runga vo ni se me fa pe ya won talo ngalo Olimpika ni isa ya ka ulo ka ngalo Olimpika mo kwa mo lunga o ye talo ya ai so ye o le mentao ya la na va vena mo le vai fo ye u ya le no lo ile au New Zealand so si mo kwa si fu ye ko nga me va wo disqualify la le au pe ele inga fa ya o nga wa le pulenga le na fa ye le o le ele se me o le fa ma lo ile ye le nga ile o le au le na fa ye tu fa ai se kongo ra va nga ia le pulenga le ia le no ia la tu fa le la ko drone foi so me kongo le ko le lo po le me la fa ia po le fo ni mito tia ia o la ko ia fa nga lo le o la va su esa o me ia me le foi koringi ia wa le sina me risa o me foi koringi o me nga kongo foi kongo le malai ia ai pita o le tele ia tanto au ta e sia me foi ko koringi se foi mera na ku foi con o marai ia o vai la ia tanto foi ia ka ko come a foi colengi soli I fa ka no yo le foi o le winga ra ka la foi le a la ku ko ngi le polo le mama ai la ku li mai o ai le ko ngi le polo ko ko fai lo le mercado ngai sako ia o le mea ngai kasi e lo ku le ku o le polo ko le mama e la ku fa la pisi au ka fa mama e ma kiri ia nga o kimra o le winga le tal o le mea te o ina I kureni e o le mea ngai ko fa ko le malai mali e tu wanto le fa ia nga fo ile le ava no ia te e fa ia me se kasi pe lu ia o nga ku le Malaysia va ngo fo ile le fa nga I lo ba fo to no le ta longa ia fa ile le mea ngai nga fa ia kana so
Whamakalai whiangi au ola kofi ere me i o tānonga le Olimpikari isa. Makau kia. Makau kia, ia, olena. A vai o tātou i niso tātou lo mafuta mai tātou te whaia onga i ni aupuni kalapu. Si wha moi moi, uta te whaia nang. O le drone e wha o ngai whai pu e ngātu. Whai ngai ni me, mau e whai tupen melon drone. Ai, e wha o ngā tau. E wan tau te pei o le pūlenga leo la uso kākana. Olena, Ia la wale Olimpika, la wako e li anu la kwai. Ia e mafua mai ai, ona kausu e ala wala e saikolosi a koile sa i ringa o le manu malo. Nale. Ia, peita. Ia, wale me whaila. Ia, e whaatalo whatu ia i le usu ia Richard. Richard whaasau tu dia. Ia, o le whamile uso le whamile uso le mafuta mai nai i le FSY. I nai uponu, Samoa. Ia. Masalo o le cap ni te loa te sila fia leia sema. Cap le whaatino i tausanga pe te iloa, tai tolu tausanga whaatau nuu nai campia. Ia ale au talavau. Whamalo tolu sia Richard Twitter. So le whaifa le ngai kamaki so le ngāre campari. Awan whasia kamaki uri Rich. Awa. E ka ngari ingia ua songa po. Ka makai o kura wa konga whaisi ngai o ingu o fiu e kau me o fiu e whara au kamaki o mei o whakasi ngai o. Au ka ape so. Vela rinka. Mahalora ni sai o le por klama o whanau. E a ofisili mentali langolongo ina malo sil falfekeke o le Venus Delights. Ia e la afle tonu nei se manu se iwa se fa manino ato la o fiman malama i le tato o nanga ni o Venus Delights. Ia. Pe ngale me fainga o vile atu. Ma fa matala ye le toinga keke lo te mana o ima ima. Ia. Fai o nei te wa ai se keke sesi au o nanga. Ia po sesi fo i a sofa. Nang po le ala wale mena eri. Ia. Ai ei sau design. Em fin whaatala no al dan tūlang. Sure. Ia, a whaifo le flavor. Ia, em whaifo na tala no ina le mei tau flavor. Ia, if tutu na iu maana mea uma. Ai le whaapela mana o ile keke o la swa nau tai au. Ai whatua e vili mai la nei whaatūlang. Na pa wale me maue oi. Na o le anta o le keke. Ai te lewa ai se keke. Ia, ole mea ngai whao ngai, ele me le ta o le prepaid. Ia po le tutongi mua mua. Ia wai tauna whaatūlanga, fo ile le whape, kasi le sori e whai ere keki. O keke pito sili ana umi le taimi e whai ein. O meni o keke o whai poiponga. Ia wai fua i le tele o whonga whaleri isa. Ia a whai o le whai poiponga o le wai e sofo. Ia tapena antu le asonga fu. A so lua. So lulu a stofia wa le me faima ave kongo fa manulu kik se fo ia ko nga me fo ia ka vai le kik e le me ta o le fondant kama vo le po le ku wa vo le fa fo le la e ke wa kwa ke kango kwa ke le malo e fo la ka ko kama le fifia ia al totel o le buttercream ya o tamalana e ma kwa va veanga vai e mana o miala le tu tono o le vai taula ni o le tamalulu si kuiri pare ngi arka manga ai le fa pe foi le le fa ina tu le la o le longo winga kera ye wa makwa mel ta sia ka ko wa mi ya ai o mena tu na sila fia fo le malo le tu ye o le fia o ka ko kiki man ya o nai ye ya ta tu fra kiki fi ke wa kwala wa very mer kiki ya o na e fa pito le wa nanga ile ta pe nanga o yeme ya e ta wa na fa tala no mo fo le la o ka ile fi ya man ai le va pe o le aso fa nga u le fa kai ia e fa ko e va au mai ngi le wa afarko ia pe no fa yetu na o le anta o le keke mfina ma tu ma ia e o le keke ia o le la ai mama u mai sa ma ro va ia se manu tomaiti ia tu mai le tanto wa por clamena official matali ia ila fa tolo au ni ngalo ni fo ila fa il tato sei so a fa ina vili mel verso ni o lo ngona o nga va al tato sei ile lopo o le man malo le asul ni a tamai ti time lo wanti le wa fa minuti with ne le afa ole tolo Radio Samoa Taslima Ivotomi
Joe, ia, te maiti, te whaitalo whatu isa ako, ia te au tau le nei fwoi vanga le aso malo lava no sai, malo fwoi whamaralosi ia o onga le nei fwoi vai aso lengo tātou mai ni le asfarele. Ia, e tolu lava mea e tauna e fia i nei a te maiti, mumua, mo uma fwoi le aso vai aso mumua, ale term 3, ia, term 3, lona lua, o le wanta to mile le tātou por club e fisili matani, o le ato mafuta fwoi ma isa ako, lona tolu. O nei o le whaatau no i le tātou se i tamaiti. So, o mea nai tolu e te tauna whiwhi ai nisi mea i a fia pea oe whaupopo nisi mea se lima po o se fulu ia e te fia nei ia so ia tia ulawa ia mara umanatu. Tolu lava mea tauna e fia nei ia tamaiti. Mua ole ia wo ma fo i vasu mua ale term 3 lona lua ia le wo toto mai ni le tātou por club e fisili matali ma le lono tolu. O nei o le whaatau no i le tātou se le leita maiti, o le tātou visili mua. Lo matala nei le tātou laina, tolu fitu tāsi lima iwa tolu, e te vili mei ia isa ako, e tale le tātou visili nei, o le tātou visili, o le ale ngoa, o le atunu, o le a o lo whai e o le mpeka luafe lua wha, o le ale ngoa o le atunu, o le a e whaatau nu ai o le mpeka luafe lua wha, ia, tui whamanino atu visili, e leo le city, o lau te fesile atu i le atunu. E leo le city, o le atunu tamaiti. So tai mai le tatu numera pe awhai nao e leo le tali le tatu fesile. O le ale ngō le atunu, o le a e whaatau nu ai o le mpeka la luafe lua wha. Leo i nisi o tatu wala au i lunga o le laina talo whan wala au? Aui. Novena fo mon mole pe vinki ke se la kala au fo mole pe novena. Ia fa fetai. Le lei novena wa mai ue. Manu wia fa fetai. Ia, le lei te le novena na au ngane nei? Paris. Na au ngane nei a novena? Ioi. Ia, e a mele au ngane nei aso. Manu wia fa fetai. Ia, le lei. La tul fisili o le ngō le atunu o le fai o le mpeka a novena? Paris. E te mo o Paris? Ioi. E le sui a lautali? Le ai. Ia le lei malo lava novena. Whawhetai lava le vili mai leo o tūlu sua whara tātou se malo le tamawhai. Ia alo whaati pan vili nei asua novena? Ia le lei whawhetai whaasoi fua ia. Talo wha tātou walau? Hello? Talo wha? Talo wha oi le sau noa? O Tarzan. O ai fuman mone? O Tarzan. Tarzan? Malo Tarzan wa mai oi? Manguia whakai. Ia le lei. Na e au ngana ni? Ia, e a mele au ni yesu. Manguia whakai. Manea, ia le lei tele. Le lei tele o Tarzan o le tātou fasili. Tango e tau mea isa ako. Le ngō lea tunu o lea e whai o le mpeka loa filo wha. Paris? Ne mo ilang tana? Ia le lei. Whawhetai lava Tarzan? Tulo so for tatu se ifa fitai lava vil mai lava tele atu man winni so ai Tarzan. Fa fitai lava ia fa soi foi. Ia ole fa soi fua. Ja, talo fa tu tanto valau? Hello? Talo fa? Talo fa. Ia, o ai lo ingoa? O Carol. Carol. Malo Carol wa mai ui. Ia le lei tele Carol na e au ngana nei? Ioi. Ia e amel nei asu. It was good. It was good. Okay. What did you guys do at school today, Carol? Sorry? Math, reading, and writing. Oh, yeah. Nice. Malo lava Carol. Malo si. Carol, our first question of today is, which country is the Olympics 2024 held in? France. France? Yep. Are you sure? Yep. Yes. Okay, late tele Carol. Yeah, your name's been is now in our draw. Thank you so much for calling in. Alofa tele antu man rinne yasu Carol. Yep, pena foi. Fitai lava fa soi fui. Lei fa talo fa tu ta. Ui ai I ma telefoni talo fa valau.
Talofa iki ako. Talofa, ua i le saunoa. MJ. MJ, ui, MJ. So le fai singa le fa so le kere koe viri mai wa mai ui. Anu ia whawhetai. So le tele MJ, so le MJ na ya onga nei. Ioi. Ia, e ha mele nei aso a MJ. Manuia. Ia, le tele MJ. O le tanto fasile MJ, dango e tau mai a isa ako. Le ngoa o le atunu o lea e whaatau nu ai ia o le mpeka o lua filo wha. Paris. Paris, e mo i lau tala. I. E le sui a lau tali. Ioi. Ia, le lei whawhetai lava. MJ tūlo o soa whara tātou sei. Whawhetai lava le vili mai alo whātu MJ manuia le nei aso. Alo whātu. Whawhetai. Whawhetai lava MJ. Ia, le lei. Iako. Whāsoifua MJ. Whāsoifua. Ia, le lei talo whātu tātou parau. Ia maro lawa soifua isa ako. Ma Lord soifua ma le langi e ma o e loingo. O David. David. Ui, lo ka mo David lo koe vidi mai. Ma lo David wa mai ui. Ana manu ia whawhetai le lo funatua. Le lei tele David. David na e onga ni. Ioi. Ia, e ha melingi a so a David. Ne manu ia whawhetai. Uma foi kau whaonga ngiva ia so o. Le lei tele David o le tanto Vasili mua. Ia, tanga tau mai a isa ako le ngoa. O le atunu. O le whaatau nu ai le Olimpeka loa whilo wha. Pale falani. I vea? I pale mere falani. Tole, le maua le la utama o David le tali. Le whatoa sa o le tanto tali le whasa mo e whawhitai lava David vini mai. Le o tūlo sa le tanto se a wini ngalo tanto se le aso nei a David. Ia. Ia le lei whawhitai lava lo whatu manuil nei aso. Whapenga fo ia manu ia. Ia. Whawhitai lava David, ia whasui fui ia. Tamaiti o le tanto wala umuri muli le nei o na tanto se atoila le tanto por kalame to think a minute. O na tanto i fo imele a wafo ilfa o ina mal fa tawa lunga ina o le tanto por kalame. Ea o le Fasili Matali langolongi na malo sit farfai keke o le Finas Delights. Umalo le tanto por kalame to think a minute. Ta le tanto pese lotu. Ea mai antoila le tanto viinga umalo le viinga le ni. Ea o na tanto vaudu le fainga le tanto se tamaiti e fatalo fa tanto para umuri muli. Alo feisa. Talo falava o ile sa noa? Julie. Julie. Malo Julie wa mai ui. Manu ia whawhetai. Ia, e a mele au nia so a Julie. Mana ia. Mana ia, ia, wau tu men whele au ngani. Tusi le aka. Kusi le ako? Ioi. Le akai? Nata no whai a ona. Oi sir. Wharong waku sir ngaf koe manga wha a Julie. Ia le leira ra watu pele tanto Fasili Julie. Ia o le alengo le atunu o le whai o le mpeka o la flu wha. O Farani. Farani. E mo ilang tan. Ioi. Ia le lei wha fitai lava Julie le vili mai. Alo fa tele atu man vine i aso. Ia, soifua. Ia, wha soifua ia. Talo whai. Moli. Manato atu pia. O le tanto polo kalame ni. O le polo kalame o alma whanau. O le polo kalame o alma whanau. Ia, e le ai lava masi vaenga o le tanto polo kalame o tau mai. E vili mai tanto ia matutua. Ta mai ti a onga. O alma whanau a onga. Na whatu atu ua onga. Mai le vasenga mua. Po o le kindergarten fui. Si o atu i le 13. Yon whatanganga na le tanto por kalame a tamaiti wha mole lava. Mole hello please. Ea le lei leo anto is full feature minute dialing to live fa o le a tanto se atu le tanto por kalame to think a minute. O le tanto i fo imela wa fo ilfa wa wina ma le fa ata wala ngoina le tanto por kalame. Ea fa pe fo imol fa ata no wina le tanto se i pe ona masini ai. Ea Yas Farele over Yasu Daintasi. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Remember Greg Louganis, the young, strong, superstar athlete who won gold medals in all his events at 2 Olympics?
Both in 1984 and 1988, he was the first athlete in history to do it and was elected to the Olympic Hall of Fame. But at the Olympics, no one ever suspected that under the surface, Greg Louganis' body was full of AIDS. It's true that you really cannot know what's inside a person just from looking on the outside. Many people are not what they appear to be. For example, that tough football or rugby player you know may actually still be an insecure little boy on the inside because he could never be good enough for his hard, strict father. That shy young woman you see around town might still be a broken, hurting little girl because she was abused by her uncle or stepfather when she was young. Maybe even that 60-year-old political leader or successful businessman is still full of hurt and anger from when he was badly treated as a child because of his skin color or because he grew up in a poor family. In fact, many people look strong and mature on the outside, but inside they're still hurting emotionally and need healing. They still have deep wounds, scars, and painful memories of terrible things that were said or done to them when they were young children or teenagers. Friend, if you've been living with pain, fears, and anger from what people said or did to you in the past, these hurts and bad memories can be like chains that hold you in prison emotionally. You know that Jesus Christ's own family thought he was crazy, and his own people had him tortured and killed as the worst of evil criminals. So Jesus definitely understands and feels your pain, and he's the one who can heal your painful memories. So today, why don't you put your whole life, including your painful past, into the strong, healing hands of Jesus? He'll even help you forgive those people who hurt you. Then you'll be finally free from your emotional prison to start living the full, new life Jesus has planned for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top...
Yo es yo forma lie baile au peso la hallelujah worship team. Yo mal peso fengoina life his holy name. Yo fa taurunga to ile por clame think a minute to Moses hope ponga. Inga la so dial le time ma sani le time longo wati o lea ua to iva minute tale tu la e fa. Ia, le lek tamiti, ia, o le nao le tātou pasili momo le nao le lengo le atunu o le whai ia tātou Olimpeka loa flu wha. O le tātou pasili o Farani. Paris o le city o le iei I tutonu o Farani. O le si wingo le lengo le city o Paris a tamiti o le city of love. O le nickname nga o le tutunu una o Paris. City of Love. Le le tamiti o le toto mai nei I le tatu vanga ni o le tatu se o le mato imana I le tele o tatu swafa le o ye le tatu se ia tamiti ai mana tuapia e tasi lava se o le se mai isa ako e fai e manu malo le suni tamiti le o le afai o nei mo mai lungo le tanto Facebook live po le tanto YouTube live o lo ia le tanto spinning wheel o lo ia numera ia o lo tu mai lungo tanto wheel nei e fa vili na le fa vili antu o le numera tu ai o le numera na on o le amad malo I le tanto sei alvaya sul neo Julai lua fe lua fa o le numera o le amad malo o le numera lona numero lona fitu au ia no ai numero lona fitu o la udama o David ea o le lua David le lunga le tanto se fa mole lava ia le o pe teltono ai le na vil o le David lona lua la nei le na vili mai Fai David nei te whafonga mai, o te tonu nei te sila fia le na wha alua na e vidi mai la sunga fua. So fai nei te sila fia o ele na leo e man malo. So ta e mele tatu numero tolu fitu ta silima I tolu to tanga ta isi mai al tatu numero nei numero na fitu lau tu ai ia le tatu wheel. Ia numero na fitu leo tu ai ia o le numero na fitu lo tamo David malo lava congratulations. So tai milita tu numero tolu fitu ta silima I tolu fitu ta silima I tolu awina toile awala e va toilo me alofa e avele ne no te mai te muli toile nganga fa fitai ia no fana uma lava ia sa fa pena ona vili mai le tatu por kalami ile mai aso le le so fu la so nafi fa pe fo me la sferili le so ia peona tanto peona silofia tanto tamati o le tanto por clame o fisilo matali o le aunga lava na le tanto por clame o le una ingo tanto e tautala I le ngana o le faa Samoa una ingo o tautamaiti tautala le tanto ngana le faa Samoa o tau o le lumana I whaafitai te fo I mātua io e le fisoani alama whanau I le tautala le tanto ngana le faa Samoa fo ngai no telefoni o te teletonu ia e mato I le taungo fie fo ia le tau soi fuanga na tau ia e whawhitai te foi ia I mātua o malawa e fisoani alama whanau te maiti tue Moses whaupoponga le tanto pol klamini o fisili matali le vayan sofo le skafua ia mo le taimi nei whawhitai manu ia tele weekend te maiti alo whantu soi fuia ma ia manuia Ea, o le whawhiwhianga mai leo so ia Richard Parker, Sipso, mai le tamaita ia Vanessa Kai, io e sau o e la wau, ina o tau loa miru te tali tu la e wha. Sau ia o e la wau, se ta umaya o na o ita. Sa o tu mai o au tafa,
for big on the road to one so so. Live for your tele, the swell of no ya or your soma. Asuma, say you live for the bow. Papa Pinetta, I might say shit up for no. Get him up from time, yo, live to love. I feel no pillow for my only person on now. But no for Yasakele, come with Suma. So clear Sammy, you're enough about the Bungala. Get him a Kalakama, you let him move. But he didn't kind of sort of out, not Bunga. So when you pick, I come up here, you're out of far. But I'm not going to wife up in our Kamala. Bakula in a buka, the Keromaya Ika. The sword was silent when you feel the Pulunga. But after you so come afar, no galala. Well, my petty Masuna, you know, Sabi, oh, Mount Mavao, old to Tower side. Radio Samoa. Tasilima itu. Amo. Patal fatu se whapoponga le nei o tala mai Australia le Radio Samoa. Wale manuia tamu whaia le sa avema Premier ni sa wale se tausanga ua mawae o Gladys Berejiklian e wha mamalo na ingoe le wha msinonga e mata upu na ta uai sa le saono na wha tinoina o wha iunga a avema Premier. O le wha masino siri o Andrew Bell na wha iloina mai le wha iunga nei le so wha tumo wina isu e suenga sa whaia na ilo ai wa so lia Berejiklian na wha tuatuanga o tangata lautele sa tuina ia te ia. O le vao le lua fese fulu ono ma le lua fese fulu valu na ave ai o ia ma te utupe munumudiane ave ma Premier ma na io ina ai le tu watu le 5 miliona mo le asocia le Australian Clay Target Association i waga ma le 10 miliona mo le Riverina Consortium of Music a o feta ua ina ai sa la whaanunumi ma le whaipulo le tu malo lea o Darryl Maguire. Wa wala o mai toi whafo i ato nisi o loa o tau mafa le Brandon McCain o na popolenga o loa o fiai ma se kesi o na ai. O loa e pe o frozen nuggets, burger patties, potato bites ma fries, le wa wala o mai toi whafo i atu. Wali putia le 9 News o loa au mai atu nu i whafo, mai mātele na whaatau i whalo o loa intia i New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, ma le ACT. Wala pta ia tangata whaatau ia awane i tue tau sa miina, ai whaafo i loa i whale o loa na whaatau ane ai, o no le kesi e peo na whita ua ina e ono a api ai le whaale tonu le mānawa, whaale tonu o māma ma tau mole. E le imaua leo leo le li i leo lo sa ilia se i bangana le isi nao lato o lua, i le whaale wlawe na tupu mai Austral i le tui sauti se sifo sini le pō na pō. Pai mai le 7 News o lo i le vai ngā leo leo le isi ali ina maua le mai o le whaalongoina o whana e lata ane i le 16th Avenue i Austral po o le tea leo le se fulutasi le pōna pō. I le 11 na whaalongoina le pāpā ane o whana ai la vea loma se ta avale i se no fuanga lata ane ma sosola e se mai iali e to lua. Na maua leo leo pulu whana i tono le ta avale lea ma maua i Malaysia li i 4th Avenue whai mai tolu sfultau sanga le matua. O lo sosoani nei la i su e ngā leo leo au tau sa i di ai leisi sa o la to lua. E to olua li i pēa ma le ta i 2 tau sanga le mātutua na maua u mienia upenga o whana i sini ma te te e malosi ane na ua pu e leo leo.
Whai mai o le te o le walu le tai ona nafi na nga ia nei leo i se whale i Dover Heights o no li poti o se tangata o sa wali le awala ma se whana. Na tau fia leo whaonga i le ta wale whaatasi ma reisi tangata sao la to olua, whai a mōrianga i whaatatau ia upenga na umia e lei fo ini lai sene e umia ai. O le isi o le to olua lea na mōria fo i le te tee ma leo spa ia o leo ia ma o le soe tutu da iei le whaamsinonga i Waverley e tali i o la mōrianga. Tala muli, ola pele miti le auta i to fito au stadia i le tu paoli e fina wai mo sana pine mai le Olimpeka. O wa whaia ina Amerika ia Australia, ma mautino ai le avanoa Australia i le semi-finals. O ai o le ata alonga mata ina Australia se furumanabalu Amerika i le ai. Ma walunga le tau mawhai ali i ta alo le awa Australia, e me se fo i le i ta lavou Samoa Dietrich Roach, e ui sa whaamanu alia i le afa mo le ta alonga. O le awhetaui la i a wharani ma Afrika i saute, i le isi semi-finals i le aso a tai au, a e ta alo i loa Australia mo fiti, ia mo le sa i lia au, o le asao atu le finals po le sairinga sempini o ta alonga o le Olimpeka o le nei tausanga lua whelua sfurmanawha. Mai ta wina fo i le toa tele o tangata o lo tumutumu atu pea i rea no fuanga, ia wale tapua ia o alatou au, a mai se fo ia o le whaailoa le langolango mo i lātou o tāle nia ma i tālonga o lo a vea masui o lātou o tunuu. Tala ia Radio Samoa mai au stadia wa fo i lau whaafunga mai le nei vai aso, tātou tue whairo e fo i le vai aso mua pe a mamori atu eilo tau soi fua masa mātou ola, a ia manuia tele le whaeunga le vai aso, wha soi fua ia. Radio Samoa, Whafonga le anturu i se whapo panganang o tala mai au se tali e le rifo i vahanga o le whiawhira ua 5 minute o te anili July 4 polkalame o le mana vonga luenga a le Radio Samoa tasi 5 iwa tolu a mo se iwa vai foi o tātou polkalame whanga solo le rifo i vahanga o le whiawhi toi tali mai whaawa wina le tātou mafutanga malole ngā lue malole o le sai pa ia mana le anturu e le nganta i tono New Zealand fa pefoi e anturu e mamawalo o mahu me le tautua whaawa wa le siu fongo Samoa e Radio Samoa tasi 5 iwa tolu a mo.
iti ai o le la Ua o mai lo whaanoa noa Ma fau ngā Tupu pea ia so uma Vai vai lo utino talu ai o e funa Olo alo whaile gata mai Se ilonga o leo tina te mawhai Ae tu ia Saula vau se aso E mawai se tali o nai o manao Le amatanga Mai le amatanga o le tawa mafutanga Sani no yo manatu I ufa penei Liu I palapala ma pefu Lota ua alofa, lota o fea ngainga Ta mute whakapau, lota ua ahinga Ai leki manu malo mai le pongi sa Ai leki u mai lo keli whato wha Oi lau pele ea, sau ia oi lau penina Lo tofi mani matai, o mo onga lo wanganga I tai wali lia Funa pe moa ua oi mata Mai ai sau ta elenga I petesa I o foi na atua nei mo oi E au pea oi, o tau yo amionga E malu wai la fasili Fitu o le langi se itama Se a o le sami se tala no mai Uoto le la sa o le bonisa Ua le lotu ai o folinga Se I fofo mali e se atu Pua ngā tia mamala Whaate awawe ese atu roa O ia malona sa tau o si aula Ua oula wafo I amo Sa amo mai I le tae au Se taunu I le pongi sa Le nei a venga mamafa Sai sai ai lo nei loto Ia liu lo fatu I si ma Talu talu ai lo fata mala Tali tonu fo ai lo tangata I le au fia loto le anga I le vai taimi o le whaingata Palona tinga ua tai tai mai Lima se laua fasili Lima se laua fasili Sue I pulotu te kali Yo loi ngata maling Oe lava o si au tai mane moni Nau fili ai le whaamau Malo utali tonu O la ulava sa eli Ele va veo na umai lo keli Ya la ba Ai sau kasi mai Fitu o le langi se itamai Se a o le sami se tala no mai Uoto le la sa o le bonisa So whakamani na o puni ia makas fujialo va before ia Victor Carl le le vai ngole fiafi. Wala pese ua whaingoina umailo keli e whatunga maile a fo Dr. Rome Band. Langa tu fo I lea fo. O le sunga ia puni ala va api Teru ia ma le Pacific Love Band. Wa vai tu e fo tato polkalame whanga solo. I le ring fo I vai ngole fiafi e whamalulu atu. Wale pa umaia le sunga le Ali Santini ia tumarawao siki a su ile dei fo ia so foreile ia ono ni tulanga le maalfia ia ua malosi fo il fa malulu I fainga tanga mea wale pa au mai ia le sunga le Ali Santini ia tonu ai tutusa langa senga se mai sako e na le afaso ia utele lopo le mele fai lisi afa le aso ora me so so irisa le ese tonu le o
Mata whai oi wha sa tini le whea ngai ma le sunga le li sa tini a tumana wha. Ia wale ma whai ona sa a whio mai le tātu pura klami ni a sioma. Rena whai mantano. O le whai mai a tumana wha. O le sau no mai tumana wha. O le tau tufa ticket. O ta vale e tauna wa tauna ticket. I've made tau I fo rei maro ta vale lisi le tufa I ticket. Ia. Wa over sound so. Ia, o le na. Ia. E mau ki ngō se sa monga ngā ua. So tala no atu le. Idea. Ile. Te whawhiwhianga kasfutia. Ma le ia puni e whapea whamea Victor Kai. Kula maa nei. O wea kula pise so le riwa I pese ya. E hoa maa nei. Oro o fie whenga re. O le tangata neo o Victor. O whaalongo venga de pe ese nga style. Kusa pole ala nga style o whaongai langa rap. E pole ala vale style pole ala toi nga rap mai ia le ia kas. E te ilo au kas. Isi nga pese venga de e rap mai rap masau. Pe rap venga de vai langa sufonga. Venga de vai al pesen. E le vai tele le malo si tele e matoi fe tau I le maripita e se lo fie lo fa alonga to e fa onga ia le tale ni va pia ia seoman seoman e se lo fie fa alonga me lo fa alonga te fa onga fa pia tale ni o alma fa na u tanto tulu fenga fa se o leu e fa alonga ko makanga de pise ko malo o le amatongo le amatongo e pe yang ka uso se fa ma lili o kas ki nga pu e le pese sana la pi e ka ma lili vole ka ma menga e ka o le matonga e de matala le leila na tauta a ko le kulanga o le manu ya tonu tu nanga wa afia ele sunga le santi ya o le mfeng tanto ma futa ile dei wa tau e ke le o longa fia malo le lenga su ma ye foi le ke ro afia ya ke va ia koi ele o ifa ma fakua pi oi ma fakua po ile ka ua mai ronga ingoa ya wa nga fu ma fakua oi tala va tu ile fionga ya nei ma nai ya ma le va ko mumu mai a o li nai ri sa me po la mo pe ri YouTube o fa sol ke fo ia nga companhia ni ko kongi o yang ke maka YouTube ya o ke por nai lua YouTube nga wola ko ke mingi o va lua mo nga va lua mo le YouTube ko ya ka ko nga ye news ma le tele tanto por kala ia ma le YouTube fo wala Radio Samoa Live ya nai ma fa yona e mai mo mai ni va ngole fia file tanto por kala mini ya ole mana va nga wenga ya le manga ya lo walu vo ile po o me nga e fai po e nga lue ia po na fo I te tafao lunga le sele ya o le menta wana I se le te fa longo fo lele ia ma fa aloi te tal company ia o lo e nga lue ai ia ma e tafao mai fo ele ni vai nga le via fili sa o lo que vai ko lo la I di sa so wa makanga o fu menga ka o fu papa o le vanga o fu kamai o le vanga o fu kamai wa ye ko pe ya e o de ko mi ske mi ka ko ma fu ka la kala ka me o ko ke o ka fu nga o ko fa ma sangia ia o ko fa ma sangia o fu nga o fu o fu of papa eu vou ia o Julia loco pa ele fu me ka wa o le mafuanga ele fe ke le fa me of pa Wai o tu langa le ole ole se fi morsa se fi morsa e se me fai fuangi ya la sfodiri e o se ya langa o ai o fi fa ve ama carossa e vai na o sa ali o fa sa me ka wala o fai o ke wa kai pa lo o fuanga ile o fuanga o ile mai maula o singa o funga fa ka wi ke lo ko ele fa ina ole fai un ole verso nei risa ole ko vai ko ka tso ki kilo mo mo ko no so ele ieri o fai asi de vani ole tapali le stomali ka msanga risa ya ona so anto ile o to wa len ko ki au ki vai aso ke lua ai len ko ma no ko o virenga o ia ile dolphin le sa le na se ba vai tune ya la ki al ko ma no ko au so le ya utino ya le wa sa ni mai le tele o tanto au fo
ile tamsanga le fai ngol ni ve so risa ia e moni lava se manu le tanto talonga amata le aso le pona nei le tan van ia o le week 21 le woto ono vai aso ia ona tanto o to fo ila ia lata o fai unga o le tamsanga al NRL au le pona nei o la fetau ile new le 1NZ Warriors ia male au le West Tigers le au le ia Benji Marshall ma o talonga ni tan valu so on le talonga le tan sfulu le pona ni ia o le afetau ye le tan au le tulanga momo ia male au le tulanga sfulu mo le ono o le au le Eels ia male au le Storm ia le tan sfulu le pona ni so on to mo le talonga na so atai au se ia si vai polan tulingi kolinga le la fai le Bulldogs se ko au le afia la so atai o ile au nga malo le versungi o nga malo se ka ngai su e Oinga malo night. Oinga malo night. Vai ala un night. Vai si au nga. O le no kital o ke vai. O va per NRL so ia ila. E maro si mai fu i o ko makanga maro si ber au pro si ko aku ngera si au maro si ka mera wari nga vai pe ku sala ko maro. E ara atalonga na ta lima la so ataya a Samuel. O de talonga Broncos male Bulldogs. O le taonga le Cowboys mo le Sharks o la so atu ai la afa fitu la fia la so entire te mitonu wa na wa ma na yo na pongi mai fu ila so Cowboys o le Sharks afa fitu la so entire la fia la so entire ia ona taolunga tuele taonga la stone taonga na taonga muli la stone ile lima te ala afa liva e o la awala Roosters, ma la awala si Eagles o la Roosters o lea e tūlanga fia. Roosters lea tūlanga wha le taimine. Ala si Eagles, ia whai o lolo fo iltama whainga si Eagles, ia whai so o ai le si Eagles ma le Roosters tūlanga lima. Le tū mai le Roosters tūlanga lima. E le tātou table. Nā so whai atu tau alonga la sa seo. Alonga la sa le anto e manu manu e fo le Dragons. Ola ma ile ile to au leo mai le la mai for the Dragons ile sa to no ma le timi mai to na ile sa ia ile to ia e foto a foto na I po le tolu a for le tolu ta le fa ia kia ko lona ia le on TV fo ile le Sky ko to ia ai ola mai le talonga na le Dragons ia le Panthers ia ole talonga lo na lua ile sa Dolphins ma le Titans ola le Titans ia ia Ora aule le fia kulanga ke langa le sulima ko kia o ile foi ko kia o ko ile le piko korva pe tayen ora ke le yo au malos nganga pa le tayen pa fidemu e tanto lo ala ile sa ye po le tulanga le ore ai foi ile foi ngale Titans o le Dolphins ye pe ona sound ye mo talonga ile po le sa tolunga talonga le la kapili ki le fai unga o le niva so la to ye ile Raiders ya male la piki se ko vai ka sikwa so le ya o lenga ko ki lua ai nga malo ile Raiders ile Warriors ile isa akol so te nei o le meu te fai to le talonga le so le te leila vano e manu malo ile Warriors le makwa ki leila vango pe lua e pe tonu wa amisi ile Warriors ai au ko forpo ai wa ki ai po ai ri o ka fu o le mela sa ka ngai ka ku fer ka fu chau I de siku ia ai nga ka fu nga le ko ngol ya talo ngana le fai ngol le vi so e maka ki an mere la tupuna ni il pona ni di sa ile te tala ina lo ia o talonga o le Olympic o le aka ko wa ai ngi me maka kia o le a fa au fo intanto wele tunu of running ile vai luanga le po ana ni amala mal dai ya se tanto fa tali e po angi la ko ka penganga fo ya e pe ona sa uni tu ya e se fulu mon tu po fe ya tanga ta alona I ori sa ya fika la ile fa ina tanga ta alo ai le tu wa tu tonu e mo me o la fori wa ile mas ka longa me finga fai pe ale se lo fori di sa o le manga ye yo finga la fo te to fi tu le fa temini e mo me tonu au ta alo ai pingi superstar me yo lo fori ma ka fu ngare mai ya ka mai fa fo ri pi po ole mo kwa fia o ora
Ale o mai e o pi e ku fa kafa mo le pu e akau. E ko me kong mar polo la kapi. Ya. E se voi le mantango fio le tulanga o le ute o le alulo o mafa fauri sa. E le 20 milione mai ai o ma isa ko wai tu tia fa pe i o le vai taule ni. E na ai o i temi fo o talong. Ia o le matua ve la vasol. Vevela le tudu o farani risa. O le makua vevela. Te foi el tu foi la pe ava pe o le no foni sini fale tuai foi mo historical buildings. Man tua fale na e vai tu fa. O le makua manga ia pe yang i fale sa. E anu leiton o a fe o le ke la kumara o ko pa. E ngofo lunga le piko le nga fale lima. E ko so ko lo pa u no ske pu. Wa me fa ko la ka. E laki a fale e le rifi. Pe ava pena i sherifi. Ai ava pe o fonga fole se fulu a le ke la kumla ko pa ai le sherifi. E ke ia lo fa ma va e nga e fa i le fa kana. O ku o ko lunga le mo i sitting room. Heri. O ma fau ko le mera ma o iri sako. Mo le menga o le fer wa imra ko pa so se me alwa. Alu wan ku i le drain ako pa. Alu wan ku o le fane ako pa. Alu wan i ako pa. Wa pe choli. Ai ya o fa pe ka i kiring ma ku pe ko ma ako pa. Il ma ve o i ma ako pa. Oi. Ai toi tau nei lo ma vo ngo ai ku ya kai e sauri sa. Le me vo le ka o croissant. Le pangi vo le ke le i le pack and save ma le new world ma i le camp up. Kama vo le pi ka vi o vo le. E ke lo me e mo nge ya ka ko ri sa. I ki dingi croissant nga me. Ke lo me nga fa ku la ka. Langa ai ka manga e ke lo le ya o lai e ke le fora makala i ko. Ale croissant langa mai risking faranginga ki minga mai. E u songa piskele ki we lois. Ia. Tole. O ke faia. Esse voi le ko ngako. E pe ia li se meo e ayo. E pe ia li se me ko nga ka o croissant e mo yo. Kulanga o le origin nga. Ie. Nga me ka o le original. Apa ki fa alonga ko i ko fuasio. E fa alonga ko ko fu e ko fia pese venga. Olha. La vida son. Wa ka pese farangi ali. Wa ko ki o ma fo nga. Kala ngoa ku me ai e fa me. Ela agora pese ngare ka wa pese pe ko fu ko son. Je no ke fa ia. E o le fa la, ke lo fa la wa le ka ngi ka ko ngi fa me le French stick. Ele se menga ka o se French stick karison. Ia o le kamar. O le menga o fa lawa yo. E ka o le paquet. E se ale paquet ke fu le KFC. Aro ka unga ka fa lawa la miumi. Ele pila la miumi ka ko fa lawa na mo yo ri sa. O fa lawa na mo yo ka o le mi be fa pe. Me va pe fu le pe 1 foot. Manga o iro. O whanau e moia kako, i pi 1.5 foot. Mo umi whele leo le ai fua i kako ngaka i ngi imle whao ngai o whanau. Aure meo ke whanau le whanau i o lisa. O le makua maloa. Wha apea o e fui le lua le wankaki. An whanau ala i le wanga vela. Ai onga o le fua le whao ngai lanto. Ia o ke whaia. Wha apea fui le masangi o ka au lamu, fui le maloka au vai le lamunga o mei o whanau i o. A vai fa le kongo olo a risa e makwale a nga ia e me o fala ora mo e wa ke fa ke fala o america e po ale fala o le sira me mo ka ki e o ka ko inge ia e lu ile le pumping singirisa ko e lu a me o le ko ra kwa ia me le fa ka o la kofi o ora risa e ke ro ka mai pu fu ile fa i ka ko shots fu i le ko ke masangi o ko ia ka kaso ia ke ri runga o le pu kofi ngaio kama i pu fa pe o le malo sida o ka ke ve ko e ke pula ko ai le soli le ka wala so ngafu wala ke pula ko malo sia kofi e fa ia ko lai a mai sa kai pula po e fa mai le o foi kofi o longo inga la ke vai o fa la le inga ro ko ke vai o mai i dia ngar ko inga kofi ngai o ma ko ingi nga pa wang o va pe chol e ko kusar ka ka mai me mer bela po o mai e pia ko ngo fi ko me la po va ba
a me se mena po o lo kwa ka unka ki fu ko me fa ko me amako an mo le masan ia ai a fi ki fi anu foran choli on me kwa manga ia ona ku yo sa mo ili spiko uang ili spiko uang le train lua se la mon ku pu ki do mika ni ku la sa sa ki va ia vo le fa fo le ola wa ia le Superman vo le sa la le train ia una imena mo tu ai le tu no overrun ia mai a fu choli ka ke fiu ka fa ia ba you speak in English no fa nga no le mar ka ke fo ngi vo le ke ka kala ye ko ai fa li diu mari ai fa li wor ke fo or ka bang o fa ko le ave upa ba fa parang yo fa parang mi ki o ka ur ke fo ngi do por ka ngo ka banga bi fa ngi ashe pe fengare pe koso fengare ko up e koso fengare e fisilia ku ka mai ke fisilia ku up fa mai where you going you going to the city banga pe koso fengare ka ngor fengare ka ngor e so fi o que falam uma coisa cara o bem que me farangia assim venga de que banga ku era ka venga de fele au Disney de ka ngau de Ratatouille le ka o de Paris pa oui Como é? Pa oui. Oui. Ka wish. Ka o la langi de Paris. Out of Paris. The city of love. Along te vai into your melefe me talonga vo le beach volleyball. Ele mama ke le me ngama Eiffel Tower. Wa ma ola ye Eiffel Tower lisa. So pe ka polan me fiera ka o ye. Ele se no pe ya o fale masa pe ya ka ko sky tower voile. Alanga la ka ku ye vai kafe. Me kafe ngari sa ko kumui va. Va avu ye o ka fa. O le makwa manga. O lunga la le awala papanga ya mai o ile Eiffel Tower. Se kumu mo me vuio o mo me street vendors. Ya bo ile anto vuie le ku kaina me ai au tafole wa. E foi na mala puek. O le maka o ki e le mali o le puek. Ku se ile o puek nga e afu. E o mai ava kur ke ufungala au ya oi e manga oi ava pe o le kama ai li se pu el luak e mala ko moro ze au mai fa ku yo o ka fanga pu el luak su o va pe e pu era so ka fa pe na pu e le mo o fiu e so le fiu mlanga arwa ngai sol o fa ku la ko mo pesca va ku ya che sol ma ka o kia ri su nga ku pera wari e vai a ke ro o le po na le mo le ka pu e aka e se le pu e aka ke le fo e se le pu e aka camera voi e fu bla wari e pu e aka ke minga ma mo ko ya malau frame voi le ko e ko la su ma ka o kia o le ma ka o kia su e ku pe ko e online au ka fo le ai fo tau o inga e ko ke le la o me urienga ole pisingi se la waringa e fola mo meu ie papai ai le ie mo meu fa akusanga le Eiffel Tower la ikira como mori wa on il pollo e ale mo pe ka ulang sam vo le mori e ie mo mori e mo mai lunga le Eiffel Tower e va ai la ie le pai o ka banga e o ka fole awa la sekit o le kilo ave upoi o i Paris ali sa e apo o foi ferran to telo tanga mai Morocco e mai ilan tunu la Morocco ilan o pule nga ferran a kala ngona i kamanga makwa le fia ka falang fa na me ku kiri fia o le manga ia a mai kero bo ma ko minerale mele le mako ku ko la uri kala kusala fika o no fole mo mavo fa ale manga yo le rana business ave me kala kama e jidia ro wonu ke ngofo yo le mako ku mo kilo le sami foide e mo welo fide ai business ka fore ainga fore off fa soli
Makauki. Ia ala mea ngā rai kupu ka ngakanga. An makuare fia ka ngawharangi. E wai pe ia perkangi. Perkangi. E o ka mi milo so laulangi antoe. So la ni sa. Ia ma la wantu ia mo meo afoi. O material so ia ma isi anturu. Ia wai le kelengi la ko resources i o mwhira ngau si e ia le tele o lo. I la asu. Ia e peila ngau ki kire isi a kungo inkia. Inkia ia so la ua kua i ngā le mea o le maupauka. E o i vali. E o i mo meo ie. Ie silika. Ie veloveta. E makau kia. Ia e o ngai mea ngā ngā kia kua whapenga. Ngi ki ua makamaka ngā ngi po kai au ka ronga Olimpika. Ia ngā ki ia lewa e o fōi. Sana ua leo e whamatala me i leo malanga i nei wharan. Mau whaapiani. Pe ua konga ka uskamaranga. Konga koe o. A kungi o e pasis. A ue ke poli. E ki mei kore ki. E ke ilo mo meo water fountains fo i e risa ako. Man koe e laka ko mela i o le i whewhoi. E le alu i o i Mission Bay. Mission Bay la le e mo meo rionga fo i e le vai le punga mai whafu. Ma sa vali an tui le stemina i o i wharani risa. E ke o roko foi kau i lunga le plak foi le pore mela tu shefa mtalanga i winga le mena Fo me yo menga ye so la risa ko o ina inisio pitu no overrun o menga sa fing wi kanga so ele temi na ele ye ni ala ni ala pipa fu ye le ka ye ko le pipa le fa ya o kambanga sa fa nga kanga ka fu ye o mai e se le vai vele ke sa pa mu va pele au ya nga sa le lunga le va o kambanga pisa ka i mai ye vai ye sola ko me o ina sa fe no tanga ye sola wa maka ukia o nga ko nga me va pena ya ai e mo iala ya e le ka ka ke le fu le winga la mtana ya ka ngo fa li liule ele tupe New Zealand tashi ele euro ta la va su se ne tupe New Zealand ya ko ki kia ta pola ku pe New Zealand ma wale euro tashi ai anga fa pe na o pongi o le pongi ka ma ho le perkangi ya lo ngo winga la wa ka ko ka ngo le fa ko rupe fa inga ka ngaka ya e pe ona ye ya e o le menei o alu ai nga falao fa ape ton kafia ya cheka ya i mase pe mo i cheka ya e o i se ala sa ya i se lo nga ke lu fale nga sanga voile ya fo e mo wai lenga me ala ka ke bab sarisa ke ro ke bab saka ko yengi winchi ka mai ke bab ke bab ka mala yo ku se e se le lu ko le rap ko ule ye yo le meat ma me umanga I kong ai ko ku ye kong ma fries yo nga sa lo le ka ma pe fa pe ngi mai pe i se foka bi se ka mu fo le ke le la rap le la causa ya ai pa ma me pe ko so mai fo le ka ko me ai ye mo ngi ya ke le ale ye se ai ka ko ngi me ai le mo o ri sa ya o singa kala kunga ke roanga waka kofia ai umarking I rengi va ngola fia ai o le mau masangi ka ko ye fia fa pengi ka ke kala ngoa maka ko a luar ka ia I la ko ai a o vo fixo orga me ai ya le malosifo fa a o sofia lo fia e vilia tu o e mo la ua usumai Town Nuin, Tamafu Tang
O iaia wanoa ele ai se tutongi, moso e su enga ol kane sa ol tau fale. Mo ila tau ua ono sifulu ili fitu faa tau sanga ol soifua. E ta ilua tau sanga malafo atu ila upusa meli le pusa. Olo o iai vaenga e faatino aile nei siaki. E fai ngō fiele siaki. Ma e te fai ala vai oe i lo maota. O le nei siaki. E mawhai ona vawe i loa aile kane sa o le tau fale. Ao ele ia afia i ona aunga. A mawaloa lau pusa e fai ai lau siaki. Fai loa. E ono la vea i ailo soifua. Mo nisi fautuanga, tala noa atu i lau fomai. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Ositalia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E le vau le se fulu iwa ma le fa se fulu o tausanga ma e ngā lua i ngā luenga faufale. Fa le leia lo to mai ma ngā wa ai mawai nisi ama no e sidi atu. Le sitala i le Oceania Career Academy e whai ova se ngā iafi le se tutongi ai ia inga whapitoa. Tanga iane i le oca.nz mo nisi whamtalanga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Oa usa sa fifia e lo toru i musika. Kalene wa watu ya peni. Ile wakatai ya fifia ala fifia wasia. Tasalme ya manuia ya kalupaina. Litolo imatautu malepeni sun lalai mulinu etaitu pitoia pia sio untau langa manaya le fepula fimai le sami ota uma fetu le langi mosulungi ya umasia utani a omasa bali le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia diana si vai na pepese matala to ulele na omae manila lo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele maeva masia upele ta oto ayo pese matilo tino atu isisifo olo otu mai aile casino mauna moli pa ata amilongilo pei ose peramitai ai pupito le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia diana tende matama olo sisi vai mapepese matala to ule
taule ingoa Wapa aingoa ai Samoa Le teni nau le Pasifika Wapa imamita mitanga ya ita Faapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele le aumai moa ia Samoa Le masina se esusulu ia Samoa luku atunu se ifai mafia fia Lava o te tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausanga. Yeah, this one's going out to everyone who have lost someone special to their heart. Alofa tele mo to umai, rest in peace. Check. So le lava malama le so fo lo malo se o be amo tu ona o se fa be se pangata le se tamale ai fo se tina o e so la lava ai te le fa tari usilinga ilangi le mo o se tali ai ui ile e tu mau pia o lo la le le a be se ile lumana I o te fa tali tali pe matala mai e o pupumi o le langi o se tasi fo se ilave ai mai o la mona lava o vai vai loi mata o le matu lava oi manu e ala fa I mala ai aluia o ia manuia lo malanga e tu mau pia oi o fia male tau sa fia o so malava ele suia sau se aso toi filo ai ai o o le na ai o mana o ngasai ai mo le lumanai o o fusia fa atasi lo o lo fa o le mafai mai ma u be ana e o la mai lo fa mo mo nga mo oi ile fa ava pau pangale o le tau tau loi mata o le matu lava oi manu e ala fa I mala ai aluia o ia manuia la malanga e tu mo be
In this update, the Attorney General is reminding state and faith-based institutions they have a legal obligation to preserve records relevant to the safety of those in care. The Abuse and Care reports revealed Presbyterian Support Otago destroyed records linked to abuse under the legal advice of Fraser Barton, who is now president of the Law Society. Barton has been the subject of a complaint. Judith Collins says anyone destroying documents may be committing an offence and could be prosecuted. Rotorua Mayor Tanya Tapsell says the wind down of emergency housing in the city is going well. She says there's been a 60% reduction in emergency housing motels since she took office. The Ministry of Housing and Urban Development says it plans to end their use by July next year. In the meantime, resource consent applications are being submitted for 7 motels for up to 549 people. Tapsell says she's staying positive. It doesn't matter how bad things get in life. Sometimes they get horrendously bad. They get as bad as we had. But there's always a way out. You just need to remember to flick that hope back on. Businesses on Auckland's waterfront have been left in the lurch with talks of a temporary footbridge falling through. Auckland Council's real estate arm has decided against building a pontoon linking Wynyard Quarter and the viaduct while the broken bridge is fixed. It now plans to run boats more frequently. Wynyard Pavilion's Alex Pearson says businesses had started planning, staffing and financial forecasts with the expectation of the bridge. There's certain days along here where it does feel like a ghost town, so it kind of got all our hopes up. This problem will be solved and we'd be getting more foot traffic, but unfortunately that's just not going to happen. More than $600 million in capital funding has been ring-fenced in the budget to restore roads hammered by Cyclone Gabrielle and floods last year. Transport Minister Simeon Brown says $131 million will go to the Northland projects, $21 million for the Coromandel and $250 million for the East Coast. That's news. In sport, former coach and Sevens legend Sir Gordon Titchens believes the New Zealand men's side would have fared better at the Olympics if they could have selected All Blacks in their squad. A quarter-final loss to South Africa has ended the Kiwi team's chances of a medal in Paris. Phoenix men's coach Giancarlo Italiano insists he's not signing players just because they're experienced, after bolstering his young squad with another veteran. Aussie midfielder Paulao Retre joins the club for the next 2 A-League football seasons. Italiano says he knows the 31-year-old from his Sydney days and he ticks all the boxes. He also is the sort of player I like. He's a very technically gifted player. He always wants the ball. He links through the midfield quite well. And as well, he can play multiple positions. That's sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Marcelau fitu whawha lua fitu. Ea, taimino tūlai mai lunga wanti lau lo minu tu tēnele I tūlai 5 nao wa whaafonga tunu malu tātoa. Tunu I ses whaiwhapoponga I tala I vai whanua I le ngana Peritania la ngata le tala I tālonga. O sa vengane se reporti o le tala le tau winga fo I o le tau. Ia, me lo fisa vai tau ni au kilani. Ia, o winga le tau le awhiawhi marpona ni. Ia, fmed reporti tele la matango fia winga le tau. Le awhiawhi marpona ni. Ia, so sulu malo si mele le matala la. Ia, se bengana nisu nei se vile ange mele tu I saute. Ole engotu la ele 2 minute afa ile ete ela afa 5 velo mo lunga so es fulu ono tikiri malu pona nei e ono tikiri temine o faile vasina malu na fia filo fulu fa tikiri le temile nei mla so ataya pe aulia ile lo fole tua tele fo ona langinile so ataya matango fi ia winga taule so ataya sul malo sil matola se e o to le fiafi le po le fiafi mo pola so ataya for me reporti o ani so vaenga sfulu lima ti kiri le velo mo lunga so ataya le malo pola so ataya fitu ti kiri ma e so la ile lo se fulu mo de tolu minute e te ele tu la fitu ile vaveo ataya Fatalo fatu I ainga mawolo fatasi mai le tatu por kalame le nei vaenga la fiafi malu lava no sai malo fo I ngā lue ile nei fo I asfarilius vaenga nei se report o le tala le tau ia mailo fisa vai tau ina I Samoa winga le tau o se vaenga vitai ingo se vili mati munga o loo anga I malie I saute o Samoa ia fatasi mao mati munga ai peitai o au susu o se vili o le to elau se vili mai matu ia o loo fitia ila tunu La patingo timunga mamafa wa avea nei ma fautuanga mo vaenga uma o Samoa
fautuanga o lolonga o whaalea ngā ina nei. Au le pōna nei le tātou antunu o whamedi reporti e awa ni so vaenga, ni so taimi ia manai timu atu ula vāsolo ai. Ia ma e ona mamafa ai pupu whaapea nei wila ma whai titili. O le vivela molunga le tātou antunu e lua se fulu iwa ti kiria le malua le pōna nei Samoa whai lava sina malulu, lua se fulu ma le tolu ti kiri. Ia, se venga nasi report le tala le tau me lo fisi vai tau ini au kilani manai Samoa, ma futu mai pelo ala leo radio Samoa, se fulu rima iwa tolu, amo. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha ai puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai moisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whaitala. E lua miru te whaatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Tasi limoi votu. Amen. Ioi, ia, o tātou reporti masani wala tele lo wala leo radio Samoa se fulu lima iwa tolu mo aui o ka se telo poloka lo malanga mai nei monukau se o tuli tui bātui Albany le State Highway 1 le nei e ha o le tūlale umi o lo whenga malanga wha atile ina o poloka au wala o lo tu malanga mai nei mātui nei saute le State Highway 1 level nei o le tūlama sfulu tolu minute le umi o lau whenga malanga State Highway 20 po le lua sfulu lo malanga mai nei saute se o tuli tu sifo e ha e lima sfulu matasi minute e ha le umi o lo whenga malanga e ha tu ese le 5 minute lo tu malanga mai nei sifo nei monkau e ha e le State Highway 20 level nei fa se fulu ma le fitu minute le umi o lo whenga malanga State Highway 16, ia, mai nei Helensville so on to Nail City, o te leo Mautinoa po le asma fuanga, ia, wa te ilawa wa pisi tanto highway le nei, ia, ai leo wa limas fulu matasi minute le umi o lau whainga malanga mātua i tele fo ila o poloka, o lau tue malanga mai na le city se o to Nail inai sifo, State Highway 16 level le nei, o le tu lama fitu minute le umi o lau whainga malanga. Po le ari tele lava poloka au wala sa moa elfo tuanga masani lava, fai le mulau sa, malo lava lon sai, maringa lulu nei aso, ma e whaatanga lau titilo ai whaasa lau whaasila. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ja, o le ua valumiru tau te nei lein tu lai lima le ni vaenga le fiafi whaisi pisi o longa le te lea li isa. Ia, e mori lawa si o manu teo tau whai pisi umai a tantou State Highways. O fiafi whape nei asfarele te leo na mana ia le ki lia lo sau flow mai alo sau mai nei Helensville i nei le city o le taimi nei le whai meri ripoti limas full tasi minute le umi o lo whai malanga mai nei Helensville le city. Ia, a tonu lo i tātou lo malanga mai nei Helensville nei le city fai le mu lau sa o tele fo i o tato roadworks ia po o whale lenga fo i o awala ngalwenga lungo tato wala tele le o mafu e ona tele tato poloka ia le mano le ngano mano le sa ifa mano ia la tu ia mano pa ngalwenga o isi fo i le tu titi mana va o isi fo ia o nai ma fo pe o e whai ngalwenga pili ai la so fo tuanga isa ako wai o e makua ia e whai ngalwenga lo fautua ia o fautua ma sani na e fa tanga la tilo fa sta fa sila se me ka ora ngalwenga o ngalwenga e se ku pa ko mai ka ingen ka ngo mai se me ma ke ka ngo ma ko ia choli ole fautua ngalwenga ole don't stop just don't stop. If you stop, don't stop. Too late to chop. Manu lava fa manu mafo faua ne asule e te tau one three low we done do for online banking. Mafo faua tu le aso ngai te tala tu low banking a ngau ku mai gu me lai ko lupu gu me lai fa. Ai langu me maka. Ai sole. Mane. Mafo faui luma. Mafo fau luma nai. Mafo faui lau ainga. Mafo faui mana tu po ie te whangar wenga ie. Ia, mana ia. Ai, wha fiska mo tian. Tian? Ma wha polonga.
O tiano ia re, fia mafau a tiano ia ole. O le look forward. Fia sa o loto pia na nai. Ai tano fai. Us watch to why. It's too late. No me kala le siro maku. Sa wale misi le too late. Ma it's too late. See the ship sit and fall the rocks. See the tide and the move of the clock. Day and night shadows over us. This says me. This says me. That's why I wander and follow Navidon song on the night where that takes me just where I want. That's all I want. Navidon song. Meet the beat as you close your eyes. Every night when the music guides, and the leave when you use surprise, surrender. Feel in love with a reeling heart, and right here is the place to start. If you know how to play the part with feelings, I said feelings. That's why I wander and follow Navidon song on the night where that takes me just where I want. That's all I want. Navidon song. That's why I wander and follow Navidon song on the night where that takes me just where I want. That's all I want. Navidon song. That's why I wander and follow Navidon song on the night where that takes me just where I want. That's all I want. Navidon song. That's why I wander and follow Navidon song on the
O le wha to uma o tātou tui pui pui ar Covid te tau ona whai. O se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le Covid le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I awala ese ese. O nisi tangata e siri atu na tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar Covid mo tangata uma o lima sifuru tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono masina talo na whai lo tui pui pui la ta mai ar Covid. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. E le vā o le sifuru iwa ma le whase furu o tausanga. Ma e inga luenga whauwhalu. Le stala nei loa I le Oceania Career Academy. E whaia wasenga I a fiafi e le eise tutongi. Ai ai inga whapitoa. Tanga I ane I le oca.nz mo nisi whamatalanga. Tasilima I Watolu Amo. Radio Samoa. Ua mawhai o na aura atu le polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Po kalame e le leimo oe talo whalawa. I le latalata o le Krisimasi I le tausango tase iwa I wafitu. Sa wha te ia se ainga I se tusi whamanuia na mo mai se tasi o tau le lea. Wha bea sa au mauai I le whale o le ainga lea I ni tausanga wa tea. O le whaata I o le nei ainga, ona ua whaisi lewa, e leo toi whesota I ma le nei ali. O upuna tūsia le nei ali. Na ia whaafetai ai le tele o me le lei na whai le nei ainga moia, a o lātou na nofo. Sa langona le whaanga e ti o le nei ainga. Wana le aise mawhau, e tele whaapea se alofa, ma se anga lei, sa whaia mo le nei tau le alea. O le tūsia le nei ali, e mana tu ai, winga o le tupu o tā vita,
ina ua avea o ia ma tupu malosi o Israelu ma le tele o lona tamau ainga. Na le ngalo ia tawita le alofa ma le anga lei o lana woio na tana. O upuna ia tawita o lo tusia le tusia Samuelu. Pe o ia se tasi o tutoe o le ainga o sau. Ina ia o alofa ia te ia ona o io na tana. E tele ni tangata na alofa ia te o ini asu watea. Ua te tau ona e abatu iai le mea alofa o le whaafitai ma lou nganga wha maoni. O le awhaanga e tia le nā tangata o wā o loo e mana tua pealo nā alofa. Mana tua le alofa sirisili o Yesu Keriso na ia whaia le ngā ruenga le lei mo oe ma ua wha o le inai oe ma ua tātou le lei ei ma le tua. Mana tua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua o na lua tolu fitu lua o na lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City.
Se whanga mali nao leo whipese lau televo e whakasa ma lea fia anga vaiala taulunga antuai. Ea le polokala menai le limo e le ringfo i vaenga le fia fio lea ua toi se fulu ma le fitu ma lea whamiru tau ntale o le itu la ono ia tale ono le whafunga le se whapoponga o tala i vai whanua ma tātou tala i tā alonga. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Ole temiringi o lewa mawale avdoi tala noa tuela falitua ia anti o le tautumala unanga ale Henderson Cars i le tasi wafa Cavendish Drive. E manukawa wale la tautua. E mala fala uloina fole la tau unanga whaantala whaantua anti le rivaenga le fiafi malo le ngālue malo le unsai. Malo soi fuose umanu. Ja, o a mai le tautua mala unanga le Henderson Cars i le rivaenga le fiafi pelta i tau tau malo loa na lava tau te ngālulue. Io lo manu ia lava mea umele lo famalanga leo o le li ia le fo fa solo fa unga luenga le nei aso. Le leia malo le ona sai malo le tau anta. Fa longo li ona il tau finga malo fa na fa nga solo ni va tau at. Yes, le se umanu ia ole le seminei o fa alu le maso fa la video le ole maso Mahindra pick up. Ia ole maso sa avale le o lo fa alu le alo fa tupele fa fitala. Ia o le tele lavo o tato tangaso lo ofisilingia le whaafele ia o le whaafele tuso le me alo fatupele o lo o fatu mo le manu tato atu ni o lo whaape o lo mai whaasau le piki maso piki apule le Mahindra lua se lua wha ia o le whaafele a seu manu e le whaape e adi lungo o le price po le sau le taavali. O le sele leo nisi o tato o lo ofisilingia le whaafele le ai e le e dinga le whaafele le mea lo whatupele au watu mo o e pesu me whaasau. E le e dinga ino le price po le tau le taavali pero o sele leo le ofisilingia le whaafele le mea lo whatupele a seu manu. Lili, a whaila e leo i lunga le tau le taavali. Lunga winga langa e o whela le sa o le mangu ia le ari anti. O le whaafele o le mea lo whatupele le company Mahindra ia mo le malo la tunu o le whaapeona o mai e whaasau le maso taavali fou lea o le piki apu lua whelua wha le Mahindra. So e le e dinga lai luno le price o taavali. So le mea lo whatupele au water company mo oi. Lili, ia ua tele lan tātou piki a puanga ia tula tutu e avel ni wainta. Ia o lo tele ua faisi ua tele ia tato le malo la tunu o lo whapeana o mai whaasau le maso piki apule o le Mahindra i le seminei. E te ama le duas fulu Mahindra i tau lia i le vaiaso. Tol. Matua pisiala o le tau faltava le ia. Matua pisiala maso faltava le seminei o le maso whaalawiloa lea. Lili, ia. Ai ama tau ia le anga le tongi ai tala fu o mo se ava noa fu le tansanga. Ia e maua le ava noa e peo le ava noa le e whaasala laua tuai matu o asu le ava noa mo tato tangata na ia fio mai i le seminei o manua maua le ava noa. O iai maso option sa itasi e maso te sosoani tuai le malo le tunu. Lili, ia. Le maso finance ia pe a whai e o oe o lo back credit o lo e benefiti painga sa tasina e mawhai lava una maso sosoani atu. Lili, whapewhia i lanto ia lala i whawhantu au kilani. Ia o le maso o nanga seu manu le whapena au kilani e au fia ai ia so se vaenga lava ni usila o lo alalam papa au mai ai ia le malo le tunu pe o Christchurch Wellington o Palmerston North ma Hastings ma isi vaenga o ni usila. Ia ma e o ia le maso o nanga e mawhai lava ona e apalai mo i sau taavali. O lo ia i fo le maso o nanga ma to teo fo ina le tongi ina lo pase se a whai o oe e te no foi Christchurch e te tongi e maso lo pase se te lele me lunga e kilani e ave lau taavali.
Lili, ya, malo fa, ta ifia so le tala il tanto o nanga at. Ia, e ta sala ta so whaita avale le vai aso ato, po aso e so le vai aso. Ja, Lili, malo fa, ta ni te weisi si vainga ta ua ele o mea le tanto tuan tusi. Ja, mi se la vale numero le telefoni na e vala awan tuile manu le tino wana e ye fo le tanto Facebook au. Ia o loo iai le tatou Facebook page nai alu le Henderson Cars. Ia whaapele maso tua tusi le tasi wa wha, le Cavendish Drive, i Papa Soe Soe, i le Henderson Cars, po o le Mahindra. Ia o le maso tua tusi le na e se sotai mai i a maso pe a whai e te fia mana o nisa ta awa le fia apalai, ia. O se tala tule na i nea fiafi se o manu. Lili, Yo le fun la, ia, la tapuni le maso ofisa mo temnei, ia. Whaktai mo le mano se o manu. Malo fa, ta antia maruia la singo to toi mga luenga fo ile aso anta mo le fai ungo le rive aso tanto toi filo iai. Sa so mua e manuia le ivias. Manuia la fiafi se o manu. So i fuama e manuia le faltua ia anti o le tautoma la unangana a le Henderson Cars. Tasi va fa Cavendish Drive i marakau lantu tua tusi. Walau ie le ovolu se lau fitu tasi, fitu tasi, ovolu se lau fitu tasi, fitu tasi. Ia le la tu numera e mawhaiona e walau ie mantua o le numera na e vala au fua. A whai e leisa credit o nei whaonga ina o e le telefoni fia aveai. Ia e leisa whaina mwhiona e walau ie le ovolu se lau fitu tasi, fitu tasi. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ole tanto te mila mo se mali antu ya se fulumiru ten tale ole July ono tale ono na dan tule se fa poponga on tala i vai fanua ma tala i tala longa ngana Britania ona fa wa lava le ole tanto ma futanga le ye fiafse ole se te mila po anani ile tau tuamala unanga nei ele Radio Samoa tasi lima i watolu a mo ya ventili tonu i lo monta po lo la o nei te lunga le tele ni vainga le fiafi fai mali Awa e te so na nau telefo ia. Ia o mantantu i lano le wati. Ia po lano le awala lau papa. Ia po luma le bakery. Ia po luma foi le falo lo na tawa fea il de fi fea ia. Kau sa mi le nganga e rui le ko ai. Pa wa me ko e maua o e i lo lala o. Lo le anga fa apai se I so no la e Samoa amata ususu le ai ulia lui le atoa sulu ile malo mamalua ile tuinga salani le uua ovale ila awalunga ioleta so asili le mata ina fai mamalule faiva isilile sila taula wangaba isio sasa ele mamaluna eoula esilia tulava iona poneila Samoa e mamalua ila valo sau noa Yolo andele fua malepa o fai mali e o lepati malepo sei fa solo fai wasa dia malene iaso so ala tele la vale fata fiti au alunga le sona ta fiti e uteo fia ngafa asamo moni lava uasili fai mamalule fai isilile sila taula wangaba isio sasa le mavaele mamaluna ioula esilia tulava iona poneila Samoa e mamalua ila valo sau noa fai
po leila e Samoa e mamalu ai la palo sao sao loa. So